ون بخیر هاتن پروگرامێکی نو پروگرامی خوابونه ایرو سیویەکی ئادارەیە د پروگرامی me îşevda mêvan Mustafa Özçelik Serokê Pakê Partiya Azadiya Kurdistanê û hereva mamoste Yaşar Abdüselamoğlu jî pêşdarê program dibe. Cenabê mamoste jî binêrînê xwe bi pirsê xwe bawerin programê me xurttir bike. Hûn xêr hatin. Kek Mustafa. Navxêrê devî. Gelek spas. Îro me got sîvyekê adarê ye. Meha adarê bi giştî ji bo milletê Kurd mehekî giring e. Meha adarê bi şîn û bi şayiyê xwe bi hefiza kolektîv ya milletê Kurd da xwedî ciyek taybet e. Îro sîvyekê adarê ew rojekî wek îro pêşeva Qadî Mihemed hat ji alî rejima dagirker ya Îranê de hat daliqandin. Em vê rejima dagirker cardinê û reş dikin û Qadî Mihemed şehîdê Kurdistanê ye. Em wek milletewê Kurd vê an daxwaziyê wî ji me xwestiye em ê her wê şopê dabin bimeşin. Wekî dinê 24 adarê Ehsan Nûrî Paşa ji nava me koç kir rojekî wek 24 adarê ew jî vê heftê de ji nava me koç kir. Em Ehsan Nûrî Paşa jî bi giramî girtînin û em ê her şopa wî de jî bimeşin. Cardinê pênc-şeş rûberê mamoste Qedrî Xoce Qedrî Yıldırım ji nav me bar kir. Qedrî Xoce jî biraz ji bo milletê Kurd hêjayî bû. Em ji malbata wî ra û ji milletê Kurd ra cardinê sersaviyê dixwazin. Kek Mustafa cenabê te ger ku gotinê wî tune bin ez dixwazim bi pirsa yek em dest bi program bikin. Belê ez pêştir dixwazim spasiya cenabê te û spasiya Kek Yaşar, spasiya hemû xebatkar û rêveberên çarpê medyayê bikin ji ber ku ev derfeta danîne û wek we jî behs kir îro heftê çaremîn salvegera darbekirina pêşeva Qazî Mihemed û hevalên wî ne. Ez bi vê münasebetê pêşeva Qazî Mihemed û hemû şehîdên Kurdistanê bi giramî bibîrtînim. Her wiha ez dibêm ji bo mamoste Qedrî Yıldırım jî ruhê wî şad cêwî biheşt be û ji malbata wî ji gelê me sersaxiyê dixwazim. Spas. Ez dixwazim program bidim dest pê kirin. Pirsa min e yek em derheqê navsînemaya Pakê daye. Dixwazim ji cenabê Mustafa Özçelikî bipirsim. Gelo wexta behsa navê Pakê tê kirin diraya giştî ya Kurdistanê da çi tê bîra meriv? Tiştê ku Pakê sembolîze dike çi ye? Ji xeynî Pakê sê çar partiyê dinê ji hene ku xwe wek partiyên Kurdistanî binav dikin. Tiştê ku Pakê ji wan partiyê Kurdistanî cuda dike çi ye? Kerem Kek Mustafa. Belê ji bo ku em bikaribin bersiva veya piçekî zelalî bidin, dixwazim bêm destpêka avakirina Pakê her wiha niha Kek Yaşar li vê derê û ew jî esasê xwe îdeologê vê fikrê û vê projê yek jê îdeologê vê fikrê vê projê Kek Yaşar e. Gava ku ev xebata Pakê dest pê bû beriya wê hewldana Partiyeka Kurdistanî û jê pêştir jî komisyona diyalogê ji bo projeyeke nû hebû. Teqrîben serê sala 2013 de ev xebat dest pê bû
armanca esasî çi bû li ser hinek tespîta pak hat damezrandin me got dünya hatî guhertin Kurdistan bixwe hatî guhertin sosyolojiya Kurdistanê hatî guhertin ew argumentên berê ku di dema şerê sar de ku li tesîrek mezin li ser xeta neteweyî niştimanî ya Bakurê Kurdistanê jî kiribû îro gelek argumentên nûtir derketinin pêş ji ber wê tarîfê nû Olgor va tarîfna jî ji nû ve analîz û tespît û siyasetê nû lazim e. Pak bi vê fikrê birêket Komisyona Diyalogê Ewlî hat damezrandin û Komisyona Diyalogê got êdî li Bakurê Kurdistanê em xwe ne wek berdewamiya grûbekê rêxistinek berê tradisyonekê bibînin. Em li gor şerdên îro bikaribin civata xwe ji nû ve organîze bikin, birêxistin bikin li ser xetek neteweyî niştimanî. Vê fikrê derket ortê û di Nîsana 2013 de civînek berfireh çêkirê. Piştî wê di dawiya 2013 cotmehê de civînek berfireh çêkirê hewdana Partiya Kurdistanî dest pê bû. Encama va xebatna jî di 2014 meha cotmehê li Amedê pak hat damezrandin. Pak çi bû? Em wê tarîf bikin. Pak dibêje li Bakurê Kurdistanê ew ê ku wek fikr û siyaset û bername wek hev nêzî hevin divê di nava yek partiyê de cî bistînin. Heyfe lüks e ku ew ê ku hema nêzî hev wek hev difikirin û em derkevin pêş raya giştî em bi birêxistin û grûp û partiyên cuda cuda derkevin. Ji ber wê jî pak di roja ewil de dibêje ew ên azadîxwaz demokrat neteweyî Kurdistanî li Bakurê Kurdistanê divê em yek bin bi yek dengê em hêza xwe bikin yek û em bikaribin civata Kurdistanê ya heyî ya nû li gor şerdên cîhanê li gor vê dünya dijital ji nû ve em bikaribin bi şêweyên modern em organîze bikin rêxistin bikin pak vê fikrê derket û got em partiyek wan ku kesên seküler jî yê dîndar jî kesên fikrên çep jî yên liberal jî li ser vê xeta neteweyî niştimanî azadîxwaz demokrat dikarin nav yek partiyê jî bistînin û me xwe wî hawî tarîf kirin me got mafê çarnosiya milletê Kurd ji me re bingehe ew jî federalî konfederalî serxwebûn li gor şerda yekê me re dide pêş bi vî esasî jî me got em dikarin bi hişmendiyeke nû derkevin ortê bi kultûreke nû derkevin ortê û pak destpêka pakê vî hawî ez dikarim tarîf bikim. Berî ku ez derbasê kek yaşar bim kek misal dixwazim divê babeta pirsekî dinê ji cenabê te bikim. Ew mesela yekîtiyê hevgirtinê û hevkariyê hûn gelek din pêş. Gelo ev tişt nerêgire ji bo ku Partiya Azadiya Kurdistanê diwarê îdeolojî de, diwarê siyasî de û diwarê rêxistinê de bibe wek saziyekî rûniştî. Yani ku tim hûn dibêjin em ê hinkî nêra bin yek. Wexta hûn tim dawa yekîtiyê dikin hûn ê çişax bidin berxwe da ku hûn bixwe bibin diwarê siyasî de, diwarê îdeolojî de bibin saziyekî rûniştî ku xelq were li cem we bicive an jî yekîtiya xwe pêk bîne. Divê derê de bawer dikim xeletê gîştinek heye. Niha gava pak derket holê pakê negot vay me bername danî û ev qediyaye êdî em vê meşa xwe dawîtînin pak zaten ferqa pakê û cehnekî dî evin. Em xwe dewama tu rêxistina nabînin. Em xwe dewama dedekadê nabînin, qûqê nabînin, peseke, kawa rizgarî, ala rizgarî têkoşîn. Em xwe dewama tu rêxistina nabînin. Lê em dewama gişanin jî. Em dewama keda wan gişanin. Ji ber wê pakê çaxa got em bi kultûreke nû rêxistinekê ava bikin. Li ser vê hişmendiyê hîna jî pak wek dînamîkek e. Pak daîmî xwe nûh dike. Pak daîmî li gor civata xwe her dem hazir e ku fikra wê esasî diyar e. Pak dibe em ne partiyek sosyalîst komîstim, pak dibêje em ne partiyek îslamî min, partiyek azadîxwaz demokrat neteweyî niştimanî ye. Madem ev e ew ê ku potansiyel xwe divê de dibînin daîmî kare bibin xwediyê pakê. Di her rawestgehê de, di her wek dûraxê de kare kadrê nû bên, însanê nû bên, mesela me ne yekitiya rêxistina tenê, kare yekitiya rêxistina nebijî.
لی ام دبیجن لسر وی فکری پاک دائمی حاضر خو نو بکه به کادر نو به دور بر نو کار خو نو بکه کار به حضور بمشه ام نه جوی عالی استنگیا متونه ام خطنگ ناکن فرق پاکی کلتورا پاکی یا نوجی از کارم وجم اوه یان فکر پاکی دیاره پاک روژا درکتی ارتجی مثلا یک ریزیا کرداد شده سیاست اکمی بالکه شی ام وید اید کار ببینیک بلا ببینیک نکار ببینیک بره هفکاری اتفاقا بکن یه نکار هفکاری بکن بلا دیالوگی وان هبن دیالوگیش نکار دینم را جناتی هفدو نکن اف دنابا باکوری کردستان جی هر چار پرچه کردستان جی بیام ریباز کنوی فکر کنو سیاست کنوی ام لسر وید مشنج بوی پاک اواخو برنامه خو سیاست خو دیاره لسر خبات خوشی دمشینه اوا 6 سال و نیول باکوری کردستان جی ام دکار بویجم بوی ناو کلتور کنو دیاره لی ام هینا نگیشتنن و آرمان جو و پتانسیل حکومت دایی برخواه چه هندک تشته جکیمایی و غلطی جمده چه جی شرد ولاتی ما و چه جی کنجکتورا ولات و جیهانه ده هندک تشت ریل برمره دگرن چاها پاک دبی نه پارتیا کل سر اساس شر و توندجیه از سیاست کم پارتیا سیویل سر به اطاعتیا سیویل خباتید که سر خباتا دموکراتیک و سیاسی و ریا آزادیا کردستان خردکو و دوزه دمشینه جبر ویجی شرط چاته گو هرتون تو بیج نبیجی تسلیل المجید که به معنی نه فکر که ام دبیجن فکر دینامیکه دائمی لگور جواتا کردستان خونود که ام دبیجن اوی که وقت من دفکره حیفه کل جدروی مبن ورین ام بحفظر یاد نا پاکه ده یاش دروی پاکه ام تشکی نو چکنه چونکه ام تشکی پر زلال دبیجن نه سروک پارتیا نه ریخستن نه تو دزگاه جدوز آزادیا کردستان نه قیمتره نه پیروستره ام اف بیش دزگاهن از بزانبم ده دزگاه کین خورتر و باشتر ج پاکی امی بکاربن او بکر امی پاکی ج نو بکن آن بهنه کی دیره امی بین مرحله کنو جبر و ام نکه مایا که ام نجه به باوریه عکس و ام خو باوری بونه که بله سپاس گری تماشاوانا اون جیت کارن به پرس خواه پیشتاری پروگرام بین داویا پروگرام دا وان پرسا ورن برسیم دایی ماموستا یاشار توازم جنابته بپرسد که تجی وک تهایج و اوی پروسا اوی هی پروسا پاکیجی هی وان نرخاندنه که مصطفی اوچلیک داپش تو چواد بینی و وکی نه پرس جنابته هنه هبنجی کاری که مصطفی پرس کرن بری هر تشتی از گلک سپاسی یا جنابته دکم که از بخواندم برنامه باشته گلک سپاس وکیدن از جبو سالوگرا شهید بونا پیشوا قاضی محمد از سرساوی ملتی خازم و به تایبتی نفشن گنجام تیکا من ریجا من و وصیتنامه قاضی محمد هیچ جاره که جبیر نکن و وصیتنامه دا فلسفه هبونا کردیتی اساسی وی وصیتنامه ده هیا ام دوی خودی لوی در کون و یا جبیر نکن بله از دسپیکا پاکیدا دی گنزیسا پاکیدا ام بیجن دی چیبونا ویدا من گلک خواست از آلیکاری حوالا بکم جبو کو براستی پارتیه که نو اکتوره که نو به ایدئولوژی به نیرینه که نو به آلترناتیو ده سیاست کرداده جبر کو بری هر تشته بلکه اگر جناب تایزناوی هبه یعنی دبی مرو لسر سوسیولوژیا سیاست کردا پچک بحث بکه روشک پر خراب یا سیاست کردی جیانا سیاسی کردی لباکوره او جی به تمامی گریدایی به یک اکتور بونه یعنی اکتوره که توتالیتر اکتوره که یک پارتی
دی یک لیدر یک ایدئولوژی به هر بند کردستان سیاست گرتیه و اویان نبتنه یعنی گریدایی به هشمندیا و پارتیه جی بویا منتالیته بویا سوسیولوژیا ملت کرد حیات جیه که بنرن د سالن هشته دا داویا سالن هشته دا کلتورا توتالیتاریزم دنیای دربه که مزن خواه پلن دموکراسی گیاشتن هر کجای دنیای لئمد سوسیولوژیا میا سیاسی یا باکرده افسانه یک میتولوژی یک هیه که بگمان دمکو احمد خانی یا آنی زمان یا شرف خانی بیتسی آنی زمان که سدم هر پروبلم کرده تنبونا لیدره که تنبونا یکتیامه او 200 ساله 250 ساله بویا وکا فیکس ایده فیکس فکر دناو کردان ده و حیا دمامه جهاتیه یعنی با ما افسانه یک هیه که اگر ام براستی یکتیه کمه یا ایرادی خورد هبایا لیدرک تنمه هبایا سرهلدان مجی تک ندچو رفشمه ایروژی نه او براستی دما مروف خلاصیا رزگاریا نتویان د 3 سال 19 و 20 دا دنره بنا دی کولینه دخوینه راست د دمن برده نتوه براستی باللیدره که و به ایدئولوژی که برخستنه که او دبون یعنی د سال تایبتی سال 3 سال 19 و 20 دا لوگاوه خواندوانی کمالگه سوسیولوژیا جیوات جدا بود و چاقه الیت آریستوکرات یان زمره که خوانده دکاری بو تسیر تمامی ملت که بکه تمامی جیوات بکه او رعایت بیا دکرین و الیت دکرین و نحو جابو جیوات بفکره یعنی نحو جابو جیوات بجه ولا از پیرامه یا نه پیرامه یعنی او درفت نبود نها روشما ایرو دا او تش نممکنه ایرو جاره که رژه خواندنه دناب کمالگه دا رژه که بلنده یادن دیگه خواندنه هاتیه گوهرده یعنی مروف کاره خواندن و نویساندنه ویتن نبا دیسا پولیتیزه بوید این انسان ایدی زانانن انسان ایدی پولیتیزه بونن و دی گوتن که یعنی براسته کمالگه با کرجی یک کمالگهن یعنی یک ملتن هر پولیتیزه بوییه دوی پولیتیزه بویینا به ملته که استادا یعنی ایدی او میتولوژی ما او افسانه ما که بلا لیدرک بلا ری نشانی ما بده بلا ایدئولوژی که تنیه بلا پارتیک به او نه لکیره نه راسیوناله لی او میتوس سردسته یعنی ناب کرده دا او میتوس سردسته ایرو حاضره که هر غلطیه بکه لی تنی او یکیتیه که ما بدست خستیه و تنی تمی دیوژن باید 6 میلیون و نزانم چقاس ام رای دیگرن وقت پارتی işte lideri که ما هیا چند اوتنن چند سری تننه و اوتنه ام غلطیجی بکن پروبلم تنه ام ناسما خبو گورنجی پروبلم تنه تنی بلا یکتیامه ورا پراسن اوا فکره که ایدئولوژیک هگمونیک ناف سیاست کردی دا خطریه که هر مزن یعنی یانجی خرابیه هر مزن اوه یعنی ابیا tabii ne teni be evke girededim, ne teni be edi yani, ne teni be iradeya ve partiyeci ve liderici. Bu ye mentaliteya civake levra ev havıldanın partiye veka PAK, veka PSK, veka KDP'yan yani brasti havıldanın hatta em bejin ya nasnamaya van ya rastî ideolojik başe yan xirabe em nikarin biya di civatê de bipîvîn ji ber ku yani problem hê nedibirdaye
هی پروبلم ندن ناسنامه یابان ایدئولوژیک ده اری ام کرپربرن زانانن سیاسین نظام چنه ام بگومان ترجیح خودی کن دبیجن والا فکر برنامه مامۆستا دوێ نقطه دا پێشنیاریات te ya jî rexneyên ji bo pakê çi ne yani divê çerçeva ku te gotî pirsa te jî ez veka rexne nebêjim yani fikra xwe bêjim yani veka ji bo pakê jî ji bo PSK jî ji bo KDP ya hemû partiyan taybetî ji bo pakê yani şerê ideolojik şerê herê giran herê mühim e îro di nav siyaseta Kurd de şerê ideolojik ji ber ku hegemonyaya ideolojik heye ku mentalîteya civata me guherandiye du aliyên ve şerê ideolojik heye yek heye divê çi beke Yaşar yek yani Aliye Rahman û teorî û ev kêda divê mirov divê vê şerê ideolojik bike yekê Aliye yekê ya sereke yani ew mentalîte hişmendiya kolonyal ya ku di rojane da di perwerdeya da di ew kêda li Kurda da serdeste êdin jî ew ideolojiya hegemonîk ku yani berê xwe dide ji Kurd û Kurdistanî bûnê bazdana ji Kurd û Kurdistanî bûnê yani bi rastî bi vê awayî bi vê îdeolojiya ku aniha li ser ewka monopol bûye ser tevgera Kurdî ya siyasî monopol bûye prosesa netewebûna Kurdî derbeyên mezin xwarin yani me sate ewa PKK PKK û HDP ev ya yani ideolojiyekî hîbrit yani HDP rûyekê wî nîşan dide veka ku demokrat e veka ku ev ke li paş wiya de ideolojiyekî din yani ewkekî din heye aktorekî din heye ew jî PKK ye yani li vir yani ji xwe totalîtarizm vir de ye yani bi her awayî dixwaze her aliyê cîwatê yani bigire û bêje ku ji min pêve pêwîstî bi partiyekê ya dîtinekê ya îdeolojîkê din tune ye ez behra Kurdistanî bûnê me her çemên ku diherikin bila werin tevlê li min bin û yani ev ya ji xwe bêjin nebêjin yani sosyolojiya hegemonyaya nûsa ye sosyolojiya hegemonya da hegemonyayek heye tu çi bêjî here ser hesabê wan yani îro heta ciyekî belkî xebatên pakê jî xebatên me jî xebatên êrevşenbîran entelektûelan akademisyenan jî diçe di ser wan dibe rand yani rantê wan ew dikin ji ber ku hegemonya kurdiyetî îro di destê wan de ye li ew hegemonya neya wan e yani ev blokekî dîrokiyê ku bi dehan salan de di keda û emega fedekariya şehîdbûna bi hezaran insana da ji salên şîstî pêncî heya bi vir de hatiye ew bloka dîrokî ya me hemûya ye li îro îdeolojik serdestiyê heye lewra gava ku partiyên alternatîv yên ku bi programên baş bi programên rasyonal bi gor bercevendiyên Kurda derdikevin horteyê xelq viya nas nake yani xelq viya veke ya xwe nas nake ji ber ku dibêje serê vî da mentalîteyeke dibêje dîderek partiyek îdeolojiyek ez jî dibêjim divê em viya mineqeşe bikin û ji bo milletê Kurd bidin naskirin ku ew dem ji bo milletê Kurd jî derbas bûye ji bo milletê Kurd jî dema totalîtarizmê derbas bûye êdî ne dema xilasbûna neteweyî di dema modern ya sala 21 da ne veke sala 19 û 20 de ye binêrin yani gava ku ez viya dibêjim em timî mesela em dixwazin ezmûna başûr her jê îstîfade bikin gelo ezmûna başûr da eger ew du partiyên herî hindik du partiyên bihêz nebana dengeyek di siyaseta Kurdî da dengeyek çênekirî bana gava ku yekê destê xwe dide dagirker êdin ji destê wî negirte yan jî dijê wî şerekî îdeolojik ya heta carna pevçûnekê xirab birakujî û ew çênebaya
yani îro ew başûr bi demokrasiya xwe bi vê pirpartîtiya xwe dikarî bû hebûna xwe bike. îro hemû problemên rojava jî dîsa girêdayî bi vê siyaset kultura siyasiya totalîtarîzmê ye. îro bi sed hezaran Kurdên Kurdperver ji rojavayê terk kirin, rojavayê terk kirin ji ber serdestiya monopoliya îdeolojîk ya partiyekê. Yani divê îro hebûna pêşeroja rojava jî dîsa girêdayî bi ev kiye. Girêdayî bi demokrasiyê yani qabûlkirina evê terefên din weke ev kiye. Bêguman li Bakur ji siyaseta dengeya siyaseta Kurd bi vê awayî ev bike. Ji ber ku ew pir girîng e gawa ku ew denge tune nebe alternatîvên ku derdikevin yani kesên ku di cîvatê da ideolojiya hegemonik ya PKK'yê kabul nakin diçin dibin partiyên Tirka, diçin dibin Tirk, diçin partiyên Tirka da kar dikin. îro binêrin ew Davutoglu û ew derket Alî Babacan derket îro ji partiyên me zêdetir nav xelkê de teveccüh dibînin çima ji ber ku evên ku yani ne pêranin ji xwe dibêjin yani ji xwe monopol işte eger ez Kurdperveriyê bikim divê biçim nav HDP'yê de ya ew kê bikim. Alternatif yani bi vê awayî bi rastî erozyona nasnameya Kurdî ra jî spas Yaşar zêde kir bû. Divê çerçeveyê da ji xwe bawer dikim sebebê hebûna pakê ev e ku van gazinê ku tekir werin guhartin. Lê kek misafar ve du tiştene. Yani yek jê mesela serokatî û lîderî. Yani biraz civata me da her çıka mamoste Yaşar hinek çerçevekî danî ku Kurd xwe nûsandina we heye, medyakî pêşketî heye, lê cardinê li Kurdistanê jî, li Tirkiyê jî berçava ye ku lîderekî kare rast bi kitlêra bi xelkê re teklî dayîne. Yani ev alîkî mesele, alî dinê jî di civatê pêşketî da rêxistin partî li gor îdeolojiyên xwe ji hev cuda dibin. Tabii ev tekabülê civatê pêşketî yê stabil dike. Yani civat pêşketî ye yani serokê partî lîdere ne lîdere ne mühim e. Rêxistinekê heye, sazîkê heye, sazî rûniştiye bi îdeolojiyê xwe, bi rêxistinê xwe rûniştine û ênê kî bibe şofêrê vê dezgehê vê kaptan kî bibe kaptan ev makîne bimeşe here. Ji bo ku bingehê civatê xurtin. Bes li Kurdistanê cenabê te çi fikire? Yani tu serokê pakê gelo serokê pakê xwedî wê motivasyonê ye, xwedî wê hedefê ye ku bibe lîderê pakê û her hewa rast bi kitlera jî teklî deyne. Ez fehm dikim yani di roja îro da pak divê ku xwe bi kadroya organize bike. Yani ê ku vê dezgehê bi rêva dibin kadro ye. Îro ez bawerim armanca yek em îro pak ev e ku xwe bigîne kadro. Gelo vî 4 sal 6 salê ku ji 2014 heta îro wata cenabê te lê binêre lê proseyê binêre win duwarê lîderiyê da duwarê serokatiyê da duwarê dezgeha da duwarê hişmendîtiyê da duwarê siyasî da îro hûn ku derine û her hewa rexmê ya jî nirxandinê mamoste Yaşar jî divê çerçeveyê da bidî beşayê xwe ez spas bikim. Keremke. Gelek spas niha gava vê fikra pakê û vê xewata pakê me dest pê kirê helbette em li ji hêvê nehatin. Em nav vê civatê li vî welatiyan dijiyan û em me dizanî bû 35 sal siyaseta Bakurê Kurdistanê yek rengî yek dengê û ew hêz û dor û ber û partî û grûpên ku tradisyonên ku ji derveyî PKK şikesteke mezin xwarinin û ev kadroyên ku îro pak jî grûpê din jî tê de ji wa tradisyon natê, ji wa rêxistin natên, eva bi serê xwe problemek e. Civata Bakurê Kurdistanê 35 salê
نفشێن و تایبەتی بفکرن هەیشتێ و پێنجە حتا ئیرۆ ئەو کەسێن خودێ دانن ئاندوێ دەمێنە 10 ساڵی بوون ئیرۆ 35 ساڵینن بەس دەنگێکی پەکەکێ و vê dawî işte rexstinê HDP tenê nas dikin. Niha tu vê atmosferê de gava derkeve tu bixwaze siyasetê bike helbette tu têl keda xwe berê xwedî derkeve têl li xebata neteweyî niştimanî ya Bakurê Kurdistanê hatî tê xwedî derkeve wekû PKK dibêje tarîxa Kurda mir dest pê bûye tarîxa netewî doza netewî min dest pê bûye PKK di civata Kurd ev cî kiriye yani o civat ji ber ku kes tune bûye heta radeyekê ji vê bawer kiriye beriya her tiştî me wek pak me got em xwe wek arkeologê doza neteweyî dibînin di heynî wextê de yani em ê nîşanî milletê xwe bidin ku beriya salê heştê jî bi 10,000 100,000 potansiyelek netewî niştimanî hebû li Bakurê Kurdistanê xebatek gelek baş hat kirin lê şikestek hatî xwarin kes nikare wê xebatê tune bihesibîne ji ber wê jî me got wek pak em xwe berdewamî û arkeologê wê xebatê gişî dibînin lê çaxam derketin sehê me ji bo çi me behsa yekitiyê kir yek rêziyê kir ew ê ku nêzî hebû wek hev pir muhîm e gava ku tu dizanî vay li Bakurê Kurdistanê hişmendiye ku bîr û bawerî û siyaseta neteweyî niştimanî qels kiriye hebûna milletê Kurd Kurdistan statûyeke siyasî ev hişmendî li Bakurê Kurdistanê ji aliyekî vî lawaz bûye û siyasetek li ser vê tê meşandin û tu alîkî jî di dewlet heye gava tu li vê tabloyê de vê wêneyê de heger tu ê wek te ê nêzî te difikirin tu hêza xwe nekî yek hûn ew grûpên ku wek hev sê-çar dikanok bi hev re herin cem xelkê hiç em ê baweriyê nedine ji ber wê destpêka fikra pakê ev e ku û îro jî ev e em dibêjin yani şikestek pir mezin me xwariye li ser vê şikestê wek tiştek tune bijî em nikar bi rêk hebin lê tiştek heye fikr û siyaseta îro me daye nîşandan ew bernama ku me daye em dibêjin li gor ji nû ve vejîna hişmendiya netewî niştimanî li Bakurê Kurdistanê bernamayek esasî ye bernama pakê vê meعنê em bi bernama xwe bawerin lê bername û fikr û siyasetên rast tenê têrê nake civat hîpnotîze bûye civata Bakurê Kurdistanê niha em va grûp û partiyên dî em gijê dûr ketinin divê vî warî de em careke dîl xwe vegerin kamê bikaribin çawa vê hîpnotîzeyê derzekê lê bixine em ê çawa bikaribin fikrên xwe rast bigên civata xwe bi wê meعنê em lê binerin vî 6 salînî vê evê de xebata pakê de biya me bi taybetî de heta 2015-16 ku ev şerê vê dawî dest pê bû û mesela sistema serokatiyê gelek rêlber gelek xebata girtin û şerê xendeka jî hûn dizanin darbak mezin li tevgera siyasî û sivîl xist vana tesîra ölme jî kirin lê pakê da nîşandan ku li Bakurê Kurdistanê ê herî zêde hişmendî û xebatê neteweyî Kurdistanî da pêş ala Kurdistanê da pêş dîroka Kurdistanê derxist û lê hêdî ew civîn û konferans derxistin pêş û vê ser vê hişmendiyê got civakta Bakurê Kurdistan divê ji nû ve bê organîze kirin pakê dê meعنê de xebatek rêk û pê kirî lê em negîştin hîna armançya xwe em negîştinin genca em negîştinin potansiyela jina ew civata Bakurê Kurdistanê ku ji gelek pêkhateyên etnîkî dînî mezhebî û civakî pêk hatiye em negîştinin wê potansiyelê lê divê em di vir de xebata xwe îro careke dîl xwe vegerin kat kêderê de kêmayî xweletî heye û em ê çi şêweyê bikarin bigêjin civata xwe di vî warî de ji nû ve nirxandin lazim e lê em baş dizanin ku pak bi rastî jî dengê bêdenga ye ev tiştê ku em dibêjin nava civata Kurd de nava civata Kurdistanê cî hêvê heye û wek bûye yani wek dengê bi milyona bêdenga em dibêjin lê heta ku em bikar vêya rêxistinî bikin elbette xebatek rêk pêk jêr lazim e di vî warî jî de gelek astengiyê ku dewlet derdixi pêş me heye û astengiyên ku ew hişmendiya ku îro mesela HDP dibe netewa demokratîk û Cumhuriyeta Demokratîk welatê hevbeş li ser vî esasî siyasetê dike lê aliyê de jî de grûpên
خوا کردستانی تعریض کن او گروباجی لدورا خود جوینه او جی کاری ما زحمت تر دکد ناو جواتا باکر کردستانی یعنی پاکه خواست که و او پارتیان که کردستانیه هدی بنگه که چه بکه گامنی کاربن یک جی اتفاقات چه بکنه هفکاریا و امریکه وکن ام درزک الوی بدنگی لوی ایپنوتیزه بخن لیمه خوابن ام دبینن جبر سیاست هندک آلیان می کردستانی که سیاست غلط تمشاندن دیسا بن سیاه هدفه ده اف پروژه قصد بن لیم هیوین نها پاک پسک پدک باکر پیل کرد تفگرد وی وارد دیالوگت ما دانستندنک ما هیه ام دخوازن اویشوره افکار دوز آزادیا کردستانه یا مهم ام فکر خو بیرو باوریا خو باور بکن و ام لسروی خطا خوی نتوانی بریارداری بمشن پاک دوی وارد پروبلم آیتونه مثلا سروکاتیا دوی ام راسته سروکاتی گلک مهمه لیدرتی گلک مهمه لی دوی کلتورا نو یا جواته یا دنیا یا باکور کردستان جد ام بکاره من کلتورا که نو او بکن الپر بکری دویجه مثلا نها ام لپارتیا خواه لپاکه وینه سروکی خواه مگود نحوجه کنگرا دو وینه داتین وانا نحوجه ام تشکی نو بدن جواتا خواه یعنی ام خواه بلیدر کی ندن ناسین لیدر شی عینی وک حوالکیه وک اندامکی وک ریوبرکیه ایرو حبس بتونه ام بکار بده نوا خود بر اندام سروکاتیا بر اندام لیدرا بکار بن هدی پرورده بکن و بگیهنن به معنی از وقت سروک پاکه پر بدل سوزی از ایرو کارم سروک پاکه بیم سویز کارم اندامی بیم و به جان و دل جی به همو امکان و زانبو ناخوشی از این ناوی خواته دبیم ام دوی واری جی ده فکر کنو او بکن یعنی ایلا ام رابن لسر سروکا سیاست بکن نراسته پروژه پر مهمن ام بکاره بیم به جواتا خو بدن فهم کرن جواتا ما که بیا فهم بکن ده مثلا سروکاتیه جی فهم بکن و مثلا که ام خوانکم فوتوکوپیا هنکا جواتا کردستان او هنن ال سر وانا سیاست دکن هنن دوی ام بخوا بکاربن کلتورا کنو بدن جواتا خوا نه سروک پارتیا نه ناو پارتیا نه او فرمات که چه دکن یک جی نه وقت دوی قدسال و پیروز و اوه یا مهم دوزا ملت می دوزا آزادیا کردستانیه ام بکاربن سروی خواتا خوا بکن البته وقت پاک ام دناوا خود ما جوتمه 2020 ده کنگره خوی دویمین آسایی ملدار خست اون زانن در حق پاکیجی دوزا گرتنه هیه و ما پاراستنا خوب کردی و به ترکی دادگاه قانون بنگهین دکر از خوازن دوی واریجی ده ببیجم ما پاراستنک براستی جی ریکو پیکرید آلی حقوقی جی ده آلی سیاسی جی ده ما برنامه خوب پارستیه و ما لگور قانون ترکیه جی لگور دستورا ترکیه جی ده اف دوزا کل ما حتی کرمه پوچ کریه ده آلی سیاسی جی ده ما لامناو خو دوزا خو لحبونا ملت خو ما فی چانوسیای عملی خودی در کتنن پاکه دوی واری ده مثلا زمان کردی جی ده ادویجم ام بخواه و کلتورا کنو ام دبینن زمان پاکه یه سیاسته یه نافخویی جی درویجی کردیه و ویداویه مثلا کردی دمکه بس کرمانجی در دکت پیش نها پاک تمام داخویانی خواه به کرمانجی و کرمانشکی زازاکی دده ویا جیوک پرنسیبه که هم ایدی مد شخصیت پاکت دایر رونشتاندن البته به ترکی جبر کام سیاست دکن به ترکی جمعی داخویانی خو بدن لزمان پاکی اساسی کردیه و معنی جمر میبه که مایه مپرن او پتانسیل ما خاصی هم بگیجنه جواتا کردستان هم نگیشنه لی برنامه ما و فکر ما و دلسوزیا ما لبرچعوایه و معنی جی ام سر ریاخو بمشن لی دوی ام بزانبم که باکور کردستان هیس پر مهمه جلیدرتیه و اوه زیدتر هیس پر مهمه اوه که فکری وان و سیاستا وان نیزی هف بن دست بدن هف ده محقق در زکیل و بیدنگیل و ایپنوتیزایل سر جواتا باکور کردستان در زکیل بدن بله سپاس مامۆستا یاشار پرسێتایش کرد مستەفا هەنە بابەت یعنی gelek براستی gelek پرس چێبوون ez dixwazim tenê bi du sê tişta da nêrînê xwe biçek birin belkî weke pirs jî پرس من چێترن
yani em çek bu eğer berbiçav yani somut bikin yekitiya ku pak dixaze bêguman yekitiya bi gel PSK'ye û bi Partiyen Demokratik Kurdistan yani ez wisa tahmin dikim wisa dizanim dibir da belki pak dikare bêje emin problem emin tradisyonê tune ye yani ez meşruiyeta xwe yan jî nasnameya xwe nû ji tradisyona xwe nagirim ji tradisyonan digirim lê qasî ku ez nas dikim Partiya Sosyalîst Kurdistan problema wî ya mesele xwe meşrûkirinê li ser esasa tradisyonê heye Tradisyonu wan çi ye? Çi tradisyonu? Yani ji Partiya Sosyalîst Kurdistan dizanî ew ji Hak Parê ew bûn cuda bûn yani anaha mesela min ji hevalên PSK bîstiye tabii ew îzah bikin min bîstiye mesela ji ber ku min jî ew keda ew ji bo ku nêzî hev bin ew bin ve gavê argumena wan ew e yani ku em ji ber xatirê ku em tradisyona nasnameya PSK berdewam bikin me xwe em rabûn ji Hak Parê em cuda bûn anaha ku em biçin di partiyekê din de em bibin yek weke ku em xwe ew dikin ew tradisyona xwe weke ku em nemeşru dibînin hemîn problem ji bo Partiyên Demokratîk Kurdistan jî henin ew jî sê çar ewkin ew jî li ser kapçîjan çî meşruye çî ewke di nav wan da jî ewke ê ku mesela ji wan weqete were di partiyekê müşterek hevbeş ya Kurdistanî de bibe yek weke ku ew vê tradisyonê dev jî vê tradisyonê berde. Yani pirsên wanê hundirên tizbêjî wek rêgir ji bo vê daxwaziya pakê. Yani ew nasnameya ku li ser vê tradisyonê de dixwazin xwe weka siyaseta xwe meşru bibînin hê divê ew kedanin divê hişmendiyê danin ew bawerim astenga herî mezin ku ew nexwe ji aliyê birasî ka çawa kek Mustafa got yani ji aliyê îdeolojik wa ji aliyê bername wa ji aliyê ew ka navbera wan de çi problem tune ye min bi taybetî di dema ew ka referandumê de ew komîte referanduma serxabûna başûr de me ew dît aniha di mesela ew kampanya perwerde ziman de jî ew tişt nîşan dide hemû tiştên wan nêzî hebin lê ew mesele ku bi rastî nasnameya partiyekê gelo de esasa tradisyonê de ku xwe meşru bike nasnameya xwe bide nasandin yan yani partiyekê yani nû ew bike ew probleme ji bo wan ew kan lewre ew jî dike ku yani normal di pratikê de ew yekîtî anaha em nikarin serviya bipeyvin biya min ez dibêjim ji xwe pratik ji wir yani kek Mustafa dikare serviya piçek zêdetir bisekine yani bila partî hebin bila ên xwe nêzî hebin jî bila ew bin ya mühim de çalakiyê de di pratikê de di hedefên Kurd û Kurdistanî bûnê de mirov bi hewra stratejiyan çeke bi hewra organizasyonan çeke û bi hewra bi rastî rêxistinbîna neteweya Kurd yani ew bike bibe mîmarê aktorê rêxistina neteweyî yani ew tabii şiklên wî ew kevî îro netewe Kurd bê rêxistin e yani partî henin partiyên bihêz jî henin lê laşên netewe Kurd di rêxistinekî neteweyî de nehatiye organize kirin ew dikarin ew partiyana dikarin bi hewra gawa ku bi xebatê bikin ne hewce îlim zorîyan bidin ka divê barî de ez dixwazim ew bikim vekê din yani dedît ew nifşa ew keda salên hefteyî de bi rastî îdeolojik bûn her tişt bû yani îdeolojî her tişt bû total îdeolojik bûn hebû pişta tabii em hatin guhartin hineke bûn aniha dema siyasetê dikin veke ku yani siyaset ji îdeolojî dûr e îdeolojî ne hewce ye yan jî em dibêjin ya em hemû îdeolojiyan e
دوی bareda peşniyara min ji ev kira ji pakra yani az kek Mustafa kara nerine fasel bir yazıcı. Yani kakser tu buxad zani de siyaset Avrupa'da diye siyaset Avrupa'da partiyen evkenin, partiyen naventenin. Dibin be nirxin navendi. İnku brasti yani aliye ki de liberalin, de aliye ki de sosyal demokratın, de aliye ki de konservatifin, sosyalistin, komünistin. De partiyen navendi evin ku nirxin van ideolojiyan optimal, rasyonel duxada dehavine و او پارتی جی د اساس خود یا راستی پارتی دنگ آواکره دنگ اکو بالانس آوادکن د سیاستی دا اکو طرفین uç tarafa طرفین او به هوا گریددن او دکن دلی منه کو پاک دکاره رول کی ببی آوایی بلیزه نزان مصطفی که مصطفی در حقا بیاده چی بله نها خازم لسرف بوتنی که یاشار ام البته وقت پاک روژا کومه پارتیا خودانی جی ما پرزلالی گفت او هدف ما دابو برخو کو ام بکاربن به دور و برا کیم برفرحتر وقت ما دفکرن ام پارتیا و بکن ام نگیشتم وی آرمانجا خو لیما پروژه خو ابطال نکرد yani بالگور قوت آخه ما پارتیا خو جواب کرد ام ریکتن و با 6 سال و نیو جی ام وی خباتا خود ماشینن ام دو تشتادش هم جدا بکن راستی چیه؟ ولا از ناکن چیه؟ از پر بکری دیوی نو هنک نکن نه حسابه از ناکم ولا از اب نراسته ام بالدک شینن همو قادرین کردستانی آزادی خواست دموکرات لباکور کردستانش بو که هزا خود چه بوی که وی تراوما وی تراژدیه بشکینه دوی هم دست بدن هب ام دکارج 10 دکانو که بچوک لدیار بکر 10 پارتی تشکیلاتی بکن لی مصرف بکن لی او بکن به عین تشتی ام دکارو وی بکن نه اوه yani o yakıtiye nava partiyaji بدل چه دبی به زختا و به زوره و مجبوریت و جوه چه نابه البته yani em ana tu partiyaji em zore nadin wan o ne peseke و pedeke tane haqbarji bo me potansiyeli doğru berin em ev ku esas xwe yani yeki partiyak sosyalist komünist ve az ava bikim ew ne avameye yani em serve siyasete li serve ناسنامه هم نه پارتیک رنگینن پارتیک اسلامی کردستانی جه پاک نه لی کس دیندار و سکولار و لیبرال و چپ کاره نوا پاکه ده یا جوی ربازا پاکه ده لحظه بکن امانی ده فکرن جبر وی اوه که ام تعریف دکن لسر وی چرچوه کی هبه شخص بین گروپ بین پارتی بین ام بخوا حاضرن راست اوه ام جبر وی معنی جی اوه نه لیام با کادر رو یاد کن کادر کردستانی دکن ای وقت مد فکرن ای چه دبی و چما نابن یک ای وای نابن یک کی دخوازه بیک پاک دخوازه بیک پاک حاضر فرمو دنابا پاکی جیبستینن پاکی خورد بکن و فکر و سیاست تا که هون جی پشکریا وید کن و هون بین آماییم ام بحفدره ببین خودی پاکی آوه گاوه امه هین زیده تر بدن که هین خورتر بکاربن او کسی که دو دلن یا جی ناخوازن بین ناوه پروژه و فکری ام دکارن زیده تر زوره بدنوان نها مثلا ترادیسیونال برچهوایه هر کس راستی آخو ببینه ام کج جهه نه هاتنن از بخواجی ترادیسیونال از زاروکاتی آخو داده کاده لیبوم و دناو داده کاده دم کردینی آخو دیتیه لی پشتی سال ام بیجن نو دیده پر فکریه ده بیجم گوهرتنین دنیا و سیاست آنو احتیاجه نو از خواه مصطفی özçelikçi مگوتی ایدی نل سر ترادیسیونا لسر نیزک بونا نو شرد نو فکر نو پروژه نو ده مرکار پارتی آواب که هر لپشکریا و پروژه ناکنن لباکور کردستان اف فکر و سیاست گلک تجربه و هنن yani jarabandın hani bir ser nekatının erciş aliki ve deve galak kadroyatı şovtine deve galak jarabandiyu o ser nekatiye le fikra rast eve am servenin fikra rast deve em berdawami bimeşinin azu kek yaşar azu kek salim azu partiyek di gruba gidi hama sadi haşte not am hafte am vak hebben ma ne hayf am cudabın ne hayf am rabın bi hawi انرژیا خو خباتا خو وی هاوی هدر بکن ایگن نکارب ببن یکانن یعنی وقت فکر وقت برنامه وقت سیاست بلا او بهدر هفت افکاری بکن لی کارب ببن یک چما
عینادك وابكن اش فلان تراديسيوني ما تراديسيون جي برچعوانن ام كس نخابينن رو شامك بيشال برچعوايه شكستا مزن برچعوايه و دوي ام ويجي بفينن مساله اديش تراديسيونا بهريه جواتا باكر كردستان استدي حشته بيج نو دوي نه تراديسيونا ناسلكه و نه دزانه کا مساله چیه ام بکاربن ببین آرکئولوگ ام و ترادیسیونا کداوان جی نشانی خلقی خو بدیم که تاریخ نه 20 ساله به معنی جی یعنی ای دو یکی پسکلی بود ددکادلی بود کوکچی رزگاریجی آلا رزگاریجی قدپلی تکوشنجی بود یا کاواجی پسکلی بود فکر وان صدی هفته هشته دگلت شتا بوی وکم چما عینات بکم ازی چما از عینات بکم ایلا از پارتی جدا بکم نه ها اگه ببین نه از پارتی کمونیستم سوسیالیستم و از پارتی نتوی آزادی خواست دموکرات نلگو برنامه من سرچاوایی یکی و اسلامی کردستانی سرچاوایی کارش خود چه یعنی هندک تشتاده ام وقت اساسی وقت هف نافکرن بلا ام جدا بن لی وقت هف فکرن نزی هف فکرن حیفه لی ام دور جیده مخابات خود نسکنان 6 سال و نیو جی ام خابات خود ماشینن ام تشتان داناین بره ناکن رشو سپی ام دکارن 3-4 پروژه و دور ماشینن یک لسر وی پروژه وی فکر پاکه خورد کرنا وی خابات وی پروژه یاد دا ایک نکاره ببین یک به هفدر هفکاری اتفاقا بکن دورجی ده پاک لبرچعوایه حوله و خباتا و او انسیاتیفین و فدکاریه و البرچعوانن یاد جی ام به نکار به نکار ببین یک جی یا جی اتفاق و هفکاریه جی بکن وقت هشمندیا پکک و هدف جی ام دجماتی جی نکن ما اف کلتور دنوا خود بجی کریه ام 3-4 تشتا به هفدر دمشینن و دوی ورجی به سیاست نه یک آلیه به معنی پارتی آزادی کردستان پر وکری دبیشه ای وقت من ام دائمی وکرینن ام هفدر هزا خو بکن یک ناو یک رخصتنه ده احتیاج ملت مجیجه لی ام ناو یک جنه داو یادن یه ام به هفدر هفکاری بکن لی اویل که ده پرسه دائمی جمدکن اون چما ناو یک اجی با و حوالی مدکن و کادرین مدکن فرمو پاک دورده سیاستا و زلاله پاک دبیجه ام حاضرن ورن و چاغون پاکی خودی در کبم که ام بکارم و پروژه نو کردستان ده خورتر بکن مثلا پارتی یک ناوندی فکر پاکیج اساس سرویه یعنی تمام کدا تمام ترادیسیون خودی در کبم تشته نتوی آزادی خواست ام داد بخم پیش کردستانی و ام دبیجن گلک کادرنج دورو برین چتا هاتن ایرو هم وقف فکرن و چاغا و ناوند بون نه به کادر کم تنینه جواتا نود و ام بکاربن بخن هی کلی به مسئله ورجیده ام گش پروبلم هایی پروبلم مهنن که مایه مهنن مد نوا جواتا خود نو نفشا نودم هین او هیزا خوب جی نکریه او جی سقطیه پرمزند ما گشاده چید که پاک دوی واریده هنده خواته و هنداری جواناده داری خواته جناده دوی ام جنوب تعریف نابکن خوب بگین جواتا خود فکر خوب ملت خوب دفعیم کرن بله سپاس نقطه گدینه کت مصطفی جبلیک وان نقطه که جناب تا پیشکش کرد نرینه که دلیجه دیواری دا دبیجه که لازمه سرخوبونی خواست فدرالیست و اوتونومیست جهر جدا بر هر چیزگی دناوا خودا ارگانیزه که پاشیه وان چیزگیا کارن د پرس ملت کرد هفکاری بکن به نقطه چه وادن رخینی دورده باور دکم شیروین بیام غلط هنن نها امرابن مثلا فدراسیون سیستم فدراسیون که د لیتراتورا چپه جیده لیتراتورا دجیده هیا و اوتونومی ام بخن همه عینی میزینه و غلطی اکبر مزنه ما فی چارنوسیا ملتا لسر دو اساسات تعریف کردن یک دولتک سربخویه یا دجی دولتک یعنی شرکاتیا فدرالی لسر حبونا دو ملت و دو ولاتا که هفدو قبول بکن شرکاتیک و کبی او جی بشکش ما فی چارنوسیه یعنی چهار سریا فدراسیونه لی اوتونومی نوره اوتونومی هبونا ولات خو ملت خو قبول دکه لی چرچوا و دولتی ده وک حرمه که خو ifade دکه سیستم او دستلاتی به تمامی ند دسته وی خلقی ده اوتونومی ده دوی واتش نام جدا بکن یعنی وک
فدراسیون و اوتونومی جی وک هبن اف فکر غلطه ام دبیجی وک پاک برنامه خود ما تعریف کریه ما گوتی ما فی چانوسیا ملت کرد تعریف ما اساسی اجتماعي هفارة سرخبون دولت بون أساس لفدراسيون جي بشك جماعة في شارمسية كو هجر أمو تركيا وقت دولات ودو ملات أم بقارب الهفدو بكن شركاتيا كدين إيرو الباشوري كردستان أفتي جرباندن هر چقاز بوی معناکو ام دویژن جی سرنا کتب لی راده حتی راده که مرا کارویج نمونه بستینش کار وقت تجربه که لی تشتیکو پاک دویجه نه فدرالیا کو وقت سیستما لآلمانیا سیستما ایالته یا سیستما فدرالی یا کل امریکا نوعی دانی نه سیستما که دو ملت و دولات هی ام حاضرن شرکاتیه جی بکن نه شرکاتی نه بذاتن ما فی دولت اکثر بخواهیه مثلا اوتونومیه جی جدایه ایده ناف پاکیده ما تعریف آخود فدرالی او سیستم اکنو کنفدرالی جی مرکاره بده پیش فدرالی کنفدرالی سرخابون ناوا یک پارتی ده مرکاره جی نشرده و حیف لکسو که امرابن جنهاده پارتیم کردا وی واریده جدا بکن نه فدرالی و سرخابون دکاره ناوا یک پارتی ده جی بستینن دگور شردا دکاره فدرالیه بده پیش گنبو دکاره سرخابونه بدن پیش یعنی دورد با ما تو آستنگی تونهیه ما فی چارنوسیا ملت کرد اساسه اوتونومی بشک دیه ندنا وی چرچوا کم تعریف کن لی اوتونومی اوه که اوتونومی ده پاریزنجی ام نکارن به وانه ببین دموکراتیک جمهوریت و ارتاق ولات هفبش و دموکراتیک ولوس و ام وانج نکاره بخون عینی میزینه او جی غلطی اک فرمزنه جبروی مثلا موک پاک مگود جبو پارتی ناف پارتیا کده ما فی چارنوسی جمر بنگه اساسیه او جی فدراسیون و کنفدراسیون و سرخابون ده پاریزن لیج بو یکتیا نتوی نشتمانی ام دکارن اوه که دبی اوتونومیا کردستانی اوه دبی فدراسیون کنفدراسیون سرخابون گشت دکاره ناف یک اوه ده جیبستینن ناف یک جبهه برای پلاتفورم جیبستینن دو پلاتفورم جدانن جبروی با ما نه راسته که ام بویژن برای یعنی پاک ایرو هم سرخوبون خوازن فدراسیون خوازه ما فی چاروسی هم دو پارزن نه شرط امرابن ویجی بکن دو پرچاو یا جی او غلطه ام بی هاوی مسئله نامیر بله سپاس ما مستشار شی که تو پرسی اجی بنرخنی هست به نقطه یا دوی نقطه دا از دبیجم یعنی کرد گلک سده من شوه گلک پارتیان چکرنه ایدئولوژیک عشیرتیه جماعتیه ترادیسیونالیه نظام جبو شیوه خباتیه لیدرتیه جاره که دنج لسر ویا هدفین کرده یعنی گلو دولت کنفدراله فدراله و حتی اوتونومه لسر ویا اساسی بلا پرچه نبن لسر ویا اساسی ایدنتیته ناسنامه مشروعیت شخار نگرن بلا نگرن جبر که دو خط هنه یک نتوییه دوی نتویی به اوتونوم پارز جی مدیتیه که تکارن ببن نتوی پروریه بکن ایدن جی گل هشمندیه کلونیال یا دولتا داگر کرده یعنی ام دزانن که فکر اوتونوم خازی فدرال خازی کنفدرالی خازی سرخبون خازی فکرین لگور شرطان لگور مردان لگور کنیوکتوران لگور ژئوپلیتیکای تن گوهرتن ایرو کسی که سرخبون خازه دبه اوتونومی پارز اوتونومی پارز دبه سرخبون پارز دوی باری دا ازمونا باشور بیسا بربچه و دورته که چوا بو بلا ام بگیهن به ستاتویا کنتوی اخواه ام به شکل کی اما چه ستاتو به بلا به ستاتویا که جوان ستاتوی مشروع جگل کترا او بکن ایدی مروف اکو دموکراتا جگل خورا او که فرض ناکه دبیجه رفراندوم هیا رفراندوم چاره سرکرنا وان پرسایه گلو فدراسیون یا کنفدراسیون یا سرقبون گل ریا رفراندومی به شیوه دموکراتیک بریار خواده کی جان جوان هدفان دخوازه یعنی نها جبو من لکسه جبو کردال لکسه سیاست خواجی لسر اساس با هدفا پرچه بکنه بله یعنی قناعت من دوی نقطه دا پرسا اساسی دوی مبسر ستاتوی بسکنه
و جناب تویجی و کر ایدئولوژی نتوپبری و هدف سیاسی ستاتوساندن ببرد مهمه گوه بیراوه پشتی پروسه کمونیست yani pişti sali 1990 vata sistema komünist hilveçiya li dor sî devletê nû çêbûn wê demê gelek mintiqe jî xwestin bibin dewlet lê sîstema navnetewî ew red kirin sebebê esasî ew bû ku van dewletên ku piştî hilweşandina komünîzmê derketin holê ew berî wî jî xwedî statû bûn çi sistema sosyalîsta xwedî statû bûn çi Yugoslavya xwedî statû bûn mesela Çaçana û mesela Qarabaxê li Azerbaycanê di arî sîstema navdewletî hat redkirin sebebê esasî jî ew bû ku vana berî wî jî bê statû bûne loma jî qenaeta min siyasetmedarê Kurd lazim e sîstema navdewletî baş nas bikin ev sistem çavat xebite û her halûkarî da bi pey statûyekî bisekin loma jî ew tiştê cenabê te got mihîm e yani hişmendîtiye yani îdeolojî mihîm e û hedefa siyasî jî statû mihîm e bêşik dewletbûyîn tiştekî esas e û qenaeta min otonomîst jî pey dewletbûnî ne federalîst jî pey dewletbûnî ne lê ev vana li gor şert û mercê siyasî tê wardin kek Mustafa te tişî gotana Belê Salmat xwazim tiştekî li wê çek zêde bikim niha em bixwe wek pak gavan tarîfa di nava yek partiyê de cîstendinê em dikin em dibêjin mafê çarenûsî bingeha me ye mafê çarenûsî jî wek lîteratûr helbette zêdetir federasyon û konfederasyon ew çareserî derdikevin pêş lê ji bo cepheyek Kurdistanî bereyeke Kurdistanî em dibên statû yani ji bo ku bereyek Kurdistanî çêbive ew ê ji Kurdistanê statûyê bi çi rengî statûyekê dixwazin hebûna Kurdistanê hebûna milletê Kurd û statûyeke siyasî netewî ji bo Kurdistanê dixwazin ew jî bingeha platform cepheyek bereyek hevkariyek netewî niştimanî ye di vir de em biçek vê ferqê dixine lê di mesela ew de hişmendiya netewî niştimanî û platform û hevkarî û bereyên Kurdistanî de divê yên statû xas bikaribin yek platformê cî bistînin ji bo partiyekê partiyek ku em tarîf dikin çîkî mafê çarenûsî jî federasyon û serxwebûn em dibêjin dikaribin bingehê vê partiyê kek Mustafa di mesela federasyonu otonomiyê da zanî serxwebûn yekalî ye ew ya sistema merkezî hil diweşe û milletê bindest digîje mafê xwe ya jî netewê bindest şerekî dike bi darê zorê axa xwe ji dagirkeriyê azad dike û dewleta xwe îlan dike û dikeve proseyekê nû da ku sîstema navdewletî wan wek dewlet sinas bikin ev prosekê ewa ye lê alî dilê hem otonomî û hem jî federasyon divê ku tu bi dewleta heyî bikevî nava têkiliya yekalî nabe tu bêjî ku ez îro pêda federasyona xwe îlan kir ya jî îro pêda min otonomiya xwe îlan kir divê ku tu bi dewleta merkezî ra dewleta milletê serdest ra bikevî nava têkiliya di vê noqtê da cenabê te hedefê siyasî û şeklê mücadelê çawa dinirxîne yani gelo têkilîgî di nava van de heye ji ber ku tu di sêzdê meha adarê da hevpêvînekî te heye Kurdistan 24 di vê malperê da tu dibêjî ku lazim e Kurd helwesta xwe bi zelalî aşkere bikin da ku PKK hî şerî rawestîne ez ji vê jî tê dikijim ku tu şerê PKK wek rêgir dibînî di van çerçevê da hem diwarê hedefê siyasî da û hem jî diwarê amûrê mücadelê da hedefê aracê mücadelê da cenabê te çi difikire kerem te niha mesela serxwebûnê jî her li hevkirinek lazim e serxwebûn jî
نهایت اوی تو چه بکشی نهایت اوی تو او دولت سردست داگر کرد اون هفته بکنن و به هوای کی به نافبنجیتیا هنه کابه به چه شکلی به دوی مرا وی اواخوا بنی خواب برو و دولت آخوا فدراسیون وقت مبرج گوتی شریکاتیه نه یکالیه یعنی فدراسیون بخوا شریکاتیه لسر اساس وکهویه اف پر مهمه yani ev federasyona kam tarif dikin du millet û du welatê û şîrîkatiyekê li ser esasê wekheviyê dikin ferqa wê ji otonomiyê ev in. Niha wek pak em çawa federasyonê jî serxwebûnê jî îro din berxwe şerdê Bakurê Kurdistanê em tehlîlekê dikin. Em dibêjin îro li Bakurê Kurdistanê çi konjuktura ku çêbûye li Bakur û tesîra şerdên herêmê û çi بنگه سوسیولوژیا باکوری کردستانی و چه او شیوه تکنولوژیا که ایرو تیب کارانین ایدی بنگه شر چکداری باکوری کردستانی نهشتیه باکوری کردستان تکنولوژیا شر بله تکنولوژیا شر و سیستما که دولت دانیه ایرو بنگه شر چکداری باکوری کردستانی نهشتیه و شر چکداری ایدی لگور باکوری کردستان آستا که ام حاطنه جی احتیاجا کرده پرتونه یعنی او شر چکداری هون زانم بری ده مثلا اشته شرگل وقت بین حافظا و شیول سر چیایی او سیستما دهدانی ذاتن ایرو چیای کردستان بنگاه شری نمایه نه ده آلیه سوسیولوژیا گنده و چیایی ده نه ده آلیه سیستما ارگانیزه کرنا قرقول و عسکریا دولتا ترکیه ده و نل سیستما که تو بکار بلوی داره پروپاگاندا کو بگرو بجیبه و تکنولوژیا دولته شتر طره نهشتیه دمینه ناو باجارا تو شر چکداری تو بخوازه بکه ناو باجارا جی شر چکداری نمونه ما پردیتنن یعنی او بومبه که پککه آن پیفگریدایی بتقینن دو حب پولیس بین کشتن 20 حب سیویل تین کشتن دیاره که لناو باجارا جی او سیستم ایدی اوا خواه وندا کریج بوه و با دولتا ترکیه و باش حسیا پشتی 2015 دید که کرد به سیاست و به خباتا اینسیاتیفا سویل و سیاسی دموکراتیک گلک پیشت کبن رنسانس مزن پیشیا کردانن گو بس از کارم کردا به شرط تنه بشکینم برای کردا 2015 تموز 2015 شر دست بکری پکیکه جناب باشار آدش خندق دانین و شکستک مزن کردا خواه به معنی لباکر کردستان هم پر زلالی دبیجن شر ضراری دگلیمه اشکره و تو فیده جناینه و گاوه هناك رخنال مدكن بيون تشاش باكاكيد خوازم امش دولت يجر دبيش باكاكيد دبيجن بس حق ما هي ام سر ناوي ملت خو سر ناوي زاروك خو لسر ناوي دهاتي خو پیشروج خو ام دجن بس اون ضرر دي ملتي بس ايدي برا ابشر راوسته ام خلق خو بجبينن ام بقارن 100,000 انسان خو چاول نوروز انسان ما لجبه ام بقارن 100,000 انسان خو لقاده شيخ سعيد يعني قاده نوروز جبوك جباكاكي بس شر تو دك ضرر دمه دولتا ترکیه بفیجن بس اف شر تو دک نودو 8 سال تعمل تاب شری جهول رانا کریتو نکار مجهول راکه ام وی دنگی بلند بکن اف نه لبرگراندنا هنا کاجی یاجی اف نه وقت داخوازک جن اف حلوسك سیاسیه و نکار ولاتم خراب کن و نکارن ملتم ولاتم خلق مزراری بدنی اف حلوسك سیاسیه به معنی ام دبیجن ایرو لباکوری کردستانی اف شر بیز راوستاندن ده شورشک مزن جبو باشور کردستان و روجاوا کردستان جبوه شر ایرو لور زرارک پر مزن ده باشور جی ده روجاوا جی ام دبینن کینگا که کرد خورد دبن لباشور کردستان هاو تلی نره یا اوه ایریشی پیشمرگه بکرن شرک بوه یا جه بخوازم لوه داره پیشمرگه و پککه زمین شرید نوان آوان چه بکنه تاثیر هم ورد تک بدن هم جی روجاوای کردستان تک بدن شرکی الباشور نوا کرد و کرد شوه تاثیر خواه روجاوا جیب کش بروه ام پر زلالی دبین راوستاندنا شری دوه خالق ما همو کردن باکور کردستان یا سرکه بکو ام دست بدن هف ام ببین بسله لدما شری خندک آدم گود شر نا شر سریا سیاسی را ریب گلک دستگاه سویل روشنبیرین کرداجی معال سب پشکریا شری خندک کرن
نا ایرو بسته کرن گلک هدف بخوا رابو گوت جبر که ما پشکریا گنجا نکرید و öz yönetim, şer öz yönetim em xalkê xwe ezrê dixwazin ev ciyê gotinê ye. Niha em pir bi zelalî dibêjin şerrê li Bakurê Kurdistanê bin gihawê jî nemaye û îro sebeba wê jî nemaye. Nihal başûr tişkîdî ye. Li Başûrê Kurdistanê şer nebe silah destê Kurda tune bi jenosîd e. Li Rojavayê Kurdistanê Kurd xwe neparêzin bi çek û evê jenosîd e. Li Bakurê Kurdistanê merheleyek dî çêbû şer tu fêda wê nemayê êdî. Bin geha wê nemayê bi bêhêza gel بهذا سivîl به îtihatiya sivîl bi dengê milyona ew zemîn heye û ew potansiyel jî heye lê dewlet tê xwest vêya bişkîne hemle ewil de vay çend sale piçekî bi ser ket lê doza vî milletî naşke ji ber wê em dibêjin li Bakurê Kurdistanê bi riya siyasî demokratîk sivîl em dikarin hêza netewî ji nû serxwe bînin tehrîbatek pir mezin çêkiriye ev şerek an di vî şerî de ısrar tehrîbatek pir mezin çêkî ji bo wê jî em bangî hem partiya dikin em bangî dezgehên sivîl û rewşenbîra siyasetmedara dikin ku em destê xwe bidin hev em giş bivêjin ji vîr şerî re bes na em qebûl nakin di vê menê de ev jî helwestek siyasî ye. Kak Mustafa ji bangê wê de tir hûn wek pak gelo nikarin rojekî yek rojekî de gazî medya jî bikin li Diyarbekir, li Mêrdînê, li Batmanê, li Wanê, li ciyê Balkêş pankart veke ênê şer bes e. Yani ji evê wê de tir ji bangê wê de tir hûn nikarin wek bikevin nava hereketê jî. Hereketekî çi ye yani li van sê çar ciya yek rojekî û bi yek helwestekî û bi gazî medya jî bikin û sê çar pankart vekin bêjin ku êdî bes e ev şer. 2015 ماه تموز اون زانن دولت ترکیه به مثلا او سروجه ورد و ده شر دست بکر شرکی او دست بکر پکیج دست به شر خنده کاکر ما پشتی و هم 15-20 روزه ل دیاربکر لقاده شیخ سعید ام پاکو پسکو پدکه پلتفرم و حرکت آزادی و اسپه هبوی چهار 5-6 پارتی ام رونشتن و 4 ساعته ما چالاکیا رونشتاندن چکری ما گو اف شر ضرر ده ملت ما ج شر نا ج چاره سیاسی اره ام لوی در اب خوش لوی در بوم ام لوی در رونشتن پلیس اول مداخله کردن پاشلندر نبو رونشتن ما دوام کرد پشتی ویجی ما کنفرانس چکرنیم ملگل جیا داخیانه دا پانقات مدانین راسته yani ew tiştê me kir bê negîşt armanca xwe îro me wek pak di kongra xwe dawiyê de 2020 meha cotme hêdin me bernameyek ji daxwazên acîl daxwazên ku îro dikare dest cîvê û em bidin pêş ji bo wê me bernameyek danî yek jê jî mesela ku rawestandina şerriyê di vî warî de mesela pandemiyê tu bêjin nebêje tesîrê vê ewa me re dike hûn dibînin gelek yani ve damada wêj gelek xerab û nehêle me re dilê xwe tev bigere lê helbette pak dê divî warî de li ser vê fikra xwe siyaseta xwe bi biryardarî bimeşe em partiyên Kurdistanî grûpên Kurdistanî em bikaribin destgehên sivîl xelkên xwe eşîran karsazan sendîkayan hemû pêkateyan em hereketêkin ku aliyên oldar ê hemû dîn û mezheban em hereketêkin em riyekê jê bibînin em vî şerî bidin rawestandin dewleta Tirkiye xwîna xwe niha vî şerî distîne xwe li ser vî şerî motîve dike û êrişî her çar perçê Kurdistanê jî dike bi taybetî her sê perçê Kurdistanê ji bo wê em vê kilîdê ji destê dewleta Tirkiye ji bo kar bistînin em yek dengî milletê xwe rakin ser piya em bibêjin bes e wê menê helbette şert biçek ew bibin wek pak em dixwazin vêya bikin wek ewekê bikin wek siyasetek esasî li gel vê hebûna milletê Kurd qebûlkirina wê hebûna navê Kurdistanê û perwerdeya zimanê Kurdî îro hûn dizanin kampanyayek baş hatî destpêkirin ji bo fermîbûn û perwerdeya zimanê Kurdî em xwe piştgiriya dikin di nav wê denin ev jî pir muhîm in li ser sê-çar daxwazên xwe maqûl em dikarin rastî jî sed hezaran heta milyonan Kurda em hevkariya wan bihûnin di vî warî de em divê em Kurd bi hişmendiyeka nû lê binerin ji bo cepheyeka netewî bereyeka netewî Kurdistanî niştimanî helbette ku dê xebat bêkirin o divê bêkirin ser evê ku statûyê dixwazin lê divê em vê tenê de asê nekin bernamak de jî
هیم برفرهتر لسر و داخوازن معقول روزانه که ایرو دکاره پیک بیجی ام دکارین هفکاریک برفره بهونه لگو قناعت دنوا گرسه دا دنوا گل دا جی پشتوانی کی پشتگیری کی ایجبوبه دا خوازی هبه سدی صد هیه نها ملت کرد کردستان به تایبتی وی 4-5 ساله وی داویه او مسئله شر و مسئله که کرد بکاره بین سر داخوازن معقول بین جمع هف جبوه باور دکم د جوات دشمندیه باش چه بویه مهم ام بکاربن ویا بهونن یعنی گل کردستان دجیانا خود انجام آوی شره که وی داویه دیتیه و آسه کرنا شری و چه ضرر د کردا دیتیه و به دست خوشی به جیانا خو پراتیکا خوشی بر همین او دما که شرط نبو بخوشیا دیت و جبر که دولت ترکیه جوی ترسیا پروکا کر با من خلق کردستان جی عین بوا داخوازی ام دبیجن لگل وینه آمیو امریکه بینه بله سپاس ماموستا یاشار جنابت چه فکره یا جی دوی نقطه دا پرسیت هبن يعني البته سیاست مدار کرد دوی نرین آخه پروژه آخه بسپین يعني فرض بکه سر جواتی يعني پیشکش بکه يعني ایزاح بکه لی طبی سوسیولوژیا تشتان هیا که دوی مروف حساب بیاجی بکه او شرکه فونکسیونال جبو هر دو طرفان يعني شركة فونكسيونال كو ديروكي هاتيا إدي إنشاجي بويا وجي وصا دوجي بردن أو بكن تشتكي هيسان جنينة أو شر بري هر تشتي نتواياتيا تركيا دهيلكو إنشاء يعني أو نتواياتيا تركيا ياكو بالساقت بنجهاوي هاتيا آبتن و تجاريجي تمام نابه تجاريجي او تركوا وكا نتواكي كو سوسيولوجيك براستي هبونا وان ند تهلكه دايا ند الريسك دايا خوا وصا حسيب ناكن تمي لسراكن او شر دبش ببش شري و فونكسيونال خوا جنوه انشادك وقت نتوا le problem evako aynı fonksiyon jibo me jibo kurda jibo neteve buna kurda ev likernine ev likere ku partiye ki distaya biyada yani anaha evya bir gringe hegemonya ki devleti heye ya Türkiye'ye ya jaliyedin hegemonya ku diji biya çebuye ev ne hegemonya kurdiyetiye yani ideolojik serkeşiya ve partiye kedike ku ev kabine dixwaze ji nasnamaya Kurdî bire. Ji bo PKK ew şer fonksiyonel e. Ji bo jeopolitikaya aniha ji bo gelek devleta ew şer fonksiyonel e. Lewra yani divê em gava ku bêjin milletê me ji vê şerê zararê dibînin, siyaseta me zararê dibîne, insanê me zararê dibîne, ev şer ji bo bercevendiya me nîne, rasyonel nîne ji bo me. Lê divê rastiyê jî merov divê ji ber çawa ew neke. Ew şer nadin sekinandin. Roja şer bidin sekinandin ve cenab-ı ve dît 2-3 sal hinek nermayî çêbû qaşû prosesa çareserî û ve dît Kurdiyetî, siyaseta Kurd çawa gavên girîng kabetin, çawa normalize bû, çawa ji kriminalizasyona jet kriminalizasyonu derket navê nasnamaya Kurdî û siyaseta Kurd êdî insanên ku di metropolan de xwe vedişartin nedixwastin yani weka nasnamaya xwe eşkere xwe ew bikin di saya vê mesele çareserî de êdî eşkere rabûn siyaseta Kurdî ew kirin. Dîtin Türk devleta Türk dît ku ev ya bu şer were sekinandin evya diçe Türkiye diçe dü neteweyetî. Neteweya Kurd, siyaseta Kurd dibe faktoreke sereke bingeyîn li Türkiye yaku qedera devletê jî qedera milleta jî tayin dike. Ev çawa ji bo devleta Türk her wiha ji bo hebûna PKK jî
بوی نویه پکه که بشر دید که بشر چکداری نکاره هبونا خا نکاره و دید که تبیویا HDP دستایا سیاستا legal da di siyaseta evke da şerxaziye da hezeki mezin evke peyda kir teviviya jibok peki kere garanti ev dinav garantiye de his nekir ku sıba dikara xwe teslimi siyaseteki beke HDP'yi beke yani ya legali beke u hebuna xwe berdevam beke yani ev gava ve baveriye bu xwedana anî نها قد ناينه بشتي روجاواي بشتي اوكي قد ناينه لورا دبي ام حساب خو وساجي بكن كو يعني بكك شر تشكداري يعني تشكداري برناده راستيا ما يا خراب او دبي ام حساب خو بفي بكن يعني او دانيه دبي حساب خو ام بفي بكن دبي دا استشكي بكن يعني اگر نظام بيا اگر امتكاري بمناقبه بكن Yani devlet Türk jboku rüye her duyajı yani o alternatif siyaset alternatif karibe rüye her duyajı der ortaya diraya geçti da jboku netave Kürt hişyar be ya jbo min her mühim eva yani hatta netave Kürt hişyar ne be ciddu manipülasyon ya kolonyalizm yani o hişmendiye kolonyali ya denci ya hişmendiye ideolojik ya ve melesti حتی ویا هشار نبا ملتی کرد پشکری ناده و پارتین هر خوش بقیبن هر خوش لگور برجواندی آوان تشناب بیشن دی ساجی پشکری ناده دوی او هشار بن لو ما دی مسئله زمان کمپانیا زمانی کردی داجی هری مهم ملتی کرد هشار بن ملتی کرد دیسا دوی هشار بن دوی او بکن هشبو هشار بن استراتژیه که از دبیجم yani siyasete kurduğu münakaşa biken. Devlet Türk dibece hatta PKK şöyle çektariye bernede çeki xwe teslim naki az mesele Kurdî çareser naki. Ne var? Dve partiyen siyasi Kürt raya giştiya Türk ra u Kürt ra bernameyeki peşkeş bikin bejin mesele Kurdî girêdayî bi PKK nîne hûn dikarin mesela xwe bi PKK bi iş bi rengekî din çareser bikin lê hûn rabin mesela Kurdî da eger samîmî bin mesela Kurdî çareser bikin vêga vê argümanên bingehên PKK jî destê wan PKK ana xwe meşru dike dibêje ku heqê Kurdan nadin loma şer bikin yani bi vê tiştê xwe ferz dike bi vê tiştê xwe meşru dike devlet Türk jî dibêje heta ku PKK şer bike ez ew nakim heq nadim rûyê riyakar her duya ji bo ku devkeve ortaya dibe partiyên siyasî Kurd ya neteweyî Kurd û Kurdistanî dibe bernameyekê pir bir mantık rasyonel pêşkeş bikin biçin bi partiyên Türka bi partiyên yani gelê Kurd sivîl û ewka ji bo ku raya giştiyê ew bikin ku divir de lêstik dualiye lê ya rastî bihev kirine hegemonya û dış hegemonya bihevra karşılıklı ew dikin Böyle spas Mamosta Yaşar. Kek Mustafa atxwazim divê de zaten tiştekeke Yaşar dibêje berê ku dibêje ez pirsekî jî bikim tiştê ku Mamosta Yaşar got di mesela çûyîna raya giştî Tirkiye û Kurdistanê jî pêwîst nîne ku em bêjin nermayî hebe û demokrasî hebe lê alîkê de em nêne ku ev şer gelo li gor qenaeta vekek Mustafa ne rêgire ji bo demokrasiya Tirkiye jî yani Türk jî di nava xwe da di nava mücadelê dane her çiqa şêla wan heber milletê Kurd cuda be jî lê ew jî dixwazin ku mafê xwe siyasî pêş bin ekonomiya xwe pêş bin û jiyana xwe pêş bin ev ji bo vê pêşveçûna milletê Türk jî gelo ne rêgire diwarê demokrasiya diwarê pêşveçûna civakî siyasî de kerem هذا demek وەkeke Yaşar tarif dike ku şer berjewandiya dewleta Tirkiye ku rê li ber xebata siyasî sivîl û
ریل بر پیشکتنا هشمندیا نتوی نشتمانی بگیره شر آموریا کش با دولت ترکیه بریا ویا به امر خود ریج دکه و پککجی لگور اوا تعریفا کیاشار پککجی شر دوجه برنادش بر که شر ند برجواندیا و شر راستاندن ند برجواندیا و دیه دمک وادش بوچ هم برشدر نکبن چه غلطی به هایی امه بریارداری امه بویژن غلطی شاشتی پرمزنه هم ریل دهات هم پیشرو جامعه دکوجه هم ایرو ناهیلو که ام حبونا ملت خو هشمندیا خو و شرد ایرو ده کلتورانو سیاست آنو بگن جواتا خو شر آستنگیا پرمزنه لی موقع پاکی برنامه خو پیشکش کش هنک بشه ویجی دوی نوروزی ده حوالی مال دیار بکر جیونا چاپمنیت گوتن مثلا شر اوکه بشک جو مسئله لی نها CHP دبیجه از پرساکو چاره سر بکن داوود اوغلی دبیجه از بکن و بابا جان دبیجه از بکن نظام که وقت کردی دبیجه نه فنه او چه بنه فرمو ام جوان برنامه پر ساده یک اونه هبونا ملت کرد بخن دستوری قانونا بنگهین اونه قبول بکن اونه زمان کردی پرورده یا زمان کردی قبول بکن اونه ناسنامه زمان کردی قبول بکن اونه شرد خراببرین هرمی ین اوروپا او شرحین کو ودانینن اونه وانا راکن او شرحین کو صد پیمان زاروک ودانی اونه وانا راکن اونه هبونا کردا قبول بکن اونه مافیوی کلتوری دموکراتیک قبول بکن دستوری ده فرمو بکن اگر کی بکجی و کرد ام حاضرن ام ایرو به برنامه پیشکش کن یعنی ام آنا دورده شر ام دبیشن زرارک پرمزن ده گل ترکیه جی ده البته اوی که براستی آزادی خواست و دموکراتی ترکیه جی ریل بروانجی دگره هر چه قاس ایرو ترکیه پتانسیل هیز سیاسی خود کتوه و دموکرات تونهیه مخابن تونهیه ده ترادیسیون ترکیه ده خباتا دموکراسیه پیش نکتیه لی هیزن دموکرات هنن هیزن پیشورو هنن که دکارن لگل واد داخوازن می اساسی لگل ملت کرد کردستان افکاری بکن جبو که اوجی دستوانجی خورد بوه جالی کی به ام گش لنبری شر در کبن لی ام هر چی ور آسه نکن ام جو تمام پارتین دسلاجی اوش جوات خوش رو بشن فرمود سر با داخوازنا ام کرد اولی هزا خو بکن یک ام کرد ببن یک ام در کبن جو دولت ترکیه جو پارتی وانجی ره اوش هزن دموکراتین ترکیه جی رو بشن فرمو اف برنامه عاجل یا جبو که ریا چاره سریه ببه برنامه موی هاوی هی ذاتن و ام ویاجی وسیله جاره که دیجی دوارد کن دوی کرد بلوکت پر برفره چکن دیواریده ام دست خو بدن هف ام او خباتا که جبو برای یک نتوین اجتماعی او کستاتو خوازن کردستانی او خباتا دوی بمشاندن پارالل ویجی خباتا که سر و داخوازن می عاجل ام بکاربن هفکاریه که که برفره چه بکنه دویجی ده مادام که هنک دخوازن شر خوینه بستینن دخوازن خال سر پیاوه هلن و دزانن که کلید اساسی یکی راوستاندنا شریه ده و پیواشونا و جبوه شر رانا وستینن دوی امجی به عینات بویجن اف شر ضرار دمه ام نمبری بیشه راوستن که مثلا دوی نقطه دا و نافکرن که هرن خوبگین هدف پیجی yani nemkün ku hemu HDP irada xo radesi hinek ciya kirbin yani mümkün ednava HDP da jî hinek insanê ku dijvî şerîne bu destivan insana ji xurt be nafkin gelo wan reştekil deyin نها تعريفها كما كريه ما قوتي ايو كبه بيجي ملت كرد هيا او قد خيال سر ناف كردستاني بيراكرن او قد خيال ك لسر ازاديه فكري وريخستني بيراكرن او زمان کردی به زمان رسمی فرمی و پرورده زمان کردی و شردن ریوبریان خسر لاوروپا اونا پر مهمه او وقت به اروپا یرل یونتنا رزرکی شات ترکیه به شهر دانینن او گلک مهمه او هر بازار کی بسر خود که ایالته که به تام به جیب ویج و کرداش گلک مهمه دوی واریده نه هدف تنی هدا پار جیب کردن ناو AKP جیده بین کردن ناو ای پارتی دوا پارتی و گلجک جیبه یعنی اوه که براستی جی هبونا ملت کرد و اف قدخین سر ملت کرد و زمانی وی لهم بردر که کی هبه دوی ام خوب گینی یعنی دوی واری ده دوی ام
تفگرک نو دست پی بکنه جبو باکره کردستانه دی اف ریا چاره سریا سیاسی جو خورتر بکه هگر ام ونی دست بدن هف امه بکاره بم 100,000 جبو شر لهبری شر جی امه بکاره بم چالاقیا دینن و امه بکاره بم طرفه کرد پروبلما کردا چیه کرد نه طرفه ایرو نهلن کرد ببین طرف ام سر با دخواست ساده ببین طرفک اوی گاوه چه پارتین دستلات AKP و مهبه چه پارتین مخالفت جبو ما مسافه ما وکف به امه ببین طرف ملت خواه امه همبری دنیا جبن طرفه ایرو هدف 6 میلیون رای دستینه لنهل کرد ببین طرفک پروبلمک اساسی جی اوه جبر ویجی دوی اول ام بخواه حفظو بدون فهم کنم ام ببین آلیک لسر داخوازن ساده ایرو بانه کمه گوتنه ام ببین آلیک اوه چاقا هزا میجی در کبورته و گاوه امه بکاره بین لهمبری شرجی و لهمبری نحقیه المده بجی امه بیگرتی دنیای جی بچعبه که دیل ما بگرن از 6 میلیون رایا بستینم اوه به انه از وقت داخوازن ملت کرد علی خودی در نکوم و خو نکم طرفک از هر بخوازم او پوتانسیل کرداد حوزت هشمندیات ترکیه دیده بحلین و بفتسینم افزاتن جالیه چاره سریه در ریل برگلت شده بره کرد دبی ببین طرف افهم بله سپاس تا مسئله گلک زلاری دانی مخابن مثلا طرف بوینی که مساوات زانی شین فین به 13% تنگ دستینه باکوری ایرلندا لی طرفه و همون دنیا وان طرف دزانه ام بیجن باسکه باتسونا 8% دستن لی طرفه دنیا زانه طرفن مخابن HDP دور 36% رايد گره لی جبوک و کرد نبن طرف هت تشتید که او جی مال خرابیه مه پرسه من اف بون ما مستای شاب پرسه تهنه گلو يعني برسي من كنتنا بن هر پرسه گودار يعني تشتكي دابيت خازيم بكن از خازي باشه برسي باشه ام جراجی بخوازم که گلو پرسه گودارا تماشاوانا هنه چنه اموان بینسر اکرانه يعني بتشتكريا HDP لسر بدل كاتنا داين قالوا حطاني فان بدلا هبن بتشتكريجي تنبه بس نوسف عنكر بله ذات امج بيد بين اف بدلا في ملتي داي واف غوتنو برنامج HDP داي برخد تعلقاي بهدرتنا وحيفا او بدلنا قش البرابيد تشن عدد تقه ام دبيجن ایرو بدلا وی ملتی که دایه برسیوا و بدله نکو ام خواه به سیاست شلو و شیرنو ام نه کردنو نه آلیه کنو ام نه طرفه کن نه بویه تام عکسی ویه به داخوازین معقول آلی که تو شر بپاریز شکریا شری بکن و آلی که جد تو به دموکراتیک جمهوریت و نتوا دموکراتیک و افزاتن بخود نوا خود هفدو دفتسینو و غلطه هفدو ناگره هدف فعلی بشکریه شریده که ام بیش وید زانن و آلیه دیجید به دموکراتیک جمهوریت هر دو جی غلطه دوی ام ملت خوب بدون فهم کنیم که اف بدل که ملت مدایه برانبراوی بدلاوی و تعریفاوی او که ام جیکی دست پی بکنه ام ملت کرد آلیه کردستانی گش ببین یک لسر داخوازن اساسی معقول ام هیزا خوب بکن یکو ام ببیجن ام سروی اساسی طرف کن بدل آوی افه دوی ام خلقی خود بدون فهم کرن ذاتش بو اف نه فهم کرن جی اف شر دوام دبه و هر او ایپنوتیزما بر دوام دبه هر یعنی گاوه که ام داویشن من خواستم پارتیم کرده بکن وقت جبهه که رابون ده هل بجارتن آده بلدیه آویتن برمده نظام پارلمنتریا آویت برمده او مش حاضر شکاندن یعنی دورده پر زلالی گاوا مگوت یعنی ایرو به جبو زمان کردی هم هدف پیش ره افکاریت کن ما پر بزلالی و پاکوتیه ام دجناتی کثیر ناکن به هدف پیش رم ناکن پر زلاله لی ام ناکن بن سیاسی ام جبر برجواندی گروهی و شخصی و اویجی ام ناکن بن سیاسی هگر هدف لوی هزا خو وک
ئەوە کێ بکە گوهرتنەکێ بکە وەک ئالیەکی کوردی بکارە بە هەلوەستێن ڕاستینن دکیژە ئالیت بکەژی ئەمە پێرهەفکاریە بکەن ji bo wê em bi milletê xwe bidin fêmkirin ku bedela vî milletî dayî û didê berambera wê ne ev siyaseta şaş e. بله پرسا عبدین آلکوین اف بو باورم برسی تدا پرسا دیا داوید کاندemir من دفکرم که گروبکش همبو ریخستن و کسین سبوخه لسر بنگاه کرد و کردستانی به آواکره وک رولا دولت تبگاره ببه شیرتکار جبو همو ریخستن باکوری کردستانی Yani helbette ki çi inisiyatifê dîne li Bakurê Kurdistanê ji bo çêkirinê kî çi bike em wek pak em ê yani wek saziyekî neteweyî da saziya netewî bi şexsan nabe helbette şexs û rêxistin û hemû zaten em xwe îro wek pak vê dibêjin em dibêjin em du tişta hevdur meşînin yek ew partî grûp û aliyên rêxistinên به هدفگرن که ستاتو پاریس جبو کردستانه هبونا کردستانه هبونا ملت کردو ستاتویه که نتوی سیاسی د پاریسن بلا ام برک و معنی ام هیدی بهونن لآلیه دجیده ام برک پر هفکاریه پر برفره کل سروا داخوازن عاجل گاوادی ما بحث کرد که ام کارم پرانیا کردا تیدا بجی بکن ام جبو اجی خباته که ام نه آلترناتیف هفدنن ام هفدرو دکار بمشاندن ve mane jî fikra meclis bir esasî. Bele, spas. Pirsa dawî di pirsgirêka yekî tû yekbûna partiyan da gelo hûn ser çi xalê li hev dikin ku çima hûn nikarin ser xalên din jî li hev bikin. Yani tiştek we tîne keleka hev û tiştek we ji hev cuda kekî. Destpêkê got yekitiya nav yek partiyê de bername û siyaseta giştî em xwe pak ji bo em hinekare bivin yek nav yek partiyê de ne şer de her tiştî de yek em wek bifikirin lê tiştê esasî ji me çi ye partiyek ku azadîxwaz neteweyî niştimanî Kurdistanî demokrat partiyek bibe azadî ji bo Kurdistanê û azadî li Kurdistanê ev pir mîne ev sloganek me esasî ye azadî ji bo Kurdistanê û azadî li Kurdistanê سروی هشمندیه او کسین که نتوی نشتمانی امتکار نوا یک پارتی دو مافی چرنوسیالت کرد پاریسه و یک سکولر و دیندار و چپ و لیبرال جی امکار یک پارتی جی بستینن ام خواه پارتی یک سوسیالیست کمونیست تعریف ناکن او کردستانی ام پارتی یک اسلامی کردستانیش تعریف ناکن جبو یکتیه چرچوه ما اوه جبو ناو یک پارتی ده جبو مثلا هفکاری و اتفاق و پلاتفورم و برای کردستانی جی بنگه هاوه ای هبونا ملت کرد قبول بکه ای هبونا کردستان قبول بکه ای سر آخا باکور کردستان و پارتی باکور کردستان از بحث کن ای سر آخا باکور کردستان استاتویه که نتوی سیاسی بپارێز ئۆتۆنۆمی فەدەراسیۆن خۆ فەدەراسیۆن سەرکەبوون ئێ لە ئالا کوردستانê و هەموو نرخên کوردستانê خودی دەرکەوێ ئێ کول دەستکەفتیên هەموو پەرچەیە کوردستانê دەستکەفتی خۆ ببین و بپارێز و پشکریاوێ بکەن ئێ ku di nava hemû pêkhateyên civakî netewî dînî mezhebî û giştî siyasî rêz li hevdûgirtin hevdû qebûlkirin azadî û demokrasiya navxweyî qebûl bikin evana giş ji bo me bingehê hevkarî û tifaq û berê Kurdistanî li Bakurê Kurdistanê ye. Divê nokteda mamosteya şer di destpêka axaftina xwe de tiştekî anî ziman ku ew hinek tiştê ku rêxistinê ku wan wek Kurdistanî û wek hevkar dizin ber çav hem dixwazin ser tradisyonê xwe bimeşin û hem jî pirsgirêkê wan ê hindurîn hene û xwaneye van tişta li derve îrada pakê ne yanî ev tişt ev rewş ku fakta wisa be gelo ev nabe rêgir ji bo van projeyê ku hûn diber xwe. Ne ji bo yekitiya di nav yek partiyê de em bixwe maalesef xêndî pakê kes vê naparêze kesî xwe nedayê ber û em siyasetê vê asê nakin jî eva 6 sal û nîvekî pak li wêneya binerin ji 2014 maha cotmeyê heta îro kîja xebata neteweyî niştimanî Kurdistanî hebe pak dêde ye. Pak di temam awade ye me negotî ê mer nabin yek em wan tişkî nakin na. Mer bibin yek baş e nebin jê me hevkarî û tifaqa bikin. Divê mane jî de em meselê divê de asê nakin du tiştên cudanin du ihtiyacê cudanin
لی ام یکی ناکن آلترناتیفا یکی و ام لسر یکی جو خو آسه ناکن که ام نابیجن او نبه داویا دنیای نه کس نه ایوک پاکی به پاکی نبن یک جی پاک او وان هف کاریک و ایک وقت پاکی ده فکرن جی پاک باوان کن کادرن این وقت پاکی نزی پاکی ده فکرن جی دوی راستی جی ایدی ببین پاکی لپاکی خودی در کبن که ام بکاربن هیزه که هین خورتر دنگه که هین خورتر باکر کرسان در کن که اوی خانادم بروی مسئله اوی لسر چه سببه ترادیسیونل به چه دی به سببه چه بجی دوی ام بکاربن وقت بجی بچک جیلوان تنگ بکن بله مامۆستا یاشار جەنابێتە چ فکرە بله از چند تشتا وکا گوتنی داوی نماید تو دخوازی بکم yani ما نرینن که مصطفى özçelik guhdar kir ev de parasına ev kaxada yani nirina xada nirina pakeda بسلوبر و خاش به منطقی de çarçuva siyaseti de yani çarçuva siyaseti de mantıki ev ki kir بگومان دما کو مروف انالیزا و اوقات که پاک کرد و کردستانی و خبرکارین کادروی بی خبرتین اوک دکن یعنی فداکاری و باش دکن لی از که مصطفی سیاستمدار از سوسیولوگم او دوی yani ditına avbuke ditına peşkeş bike az problem çekimci evkerem yani men çent problem evker ki yani sosyolojik problemin gringen yekava kubrasti ev yekiti bebi avayı rastiya kurda anaha renade diyem şerrevestandın disa rasti usaya ku anaha ev naybe manayı ku parti dve biya nekhaze ya bilakis دوی ضرری بی و 40 سال ضرری بی پیدا بکه هیا هنک دبیجن مثلا گاوکو که مصطفی تبیراوی گاوکو او دیالوگ کمیسیون چبو هنک گوتن یا 30 سال 40 سال هون او که کن لکوبون آن حدیث هات بیراوی یعنی سیاست بکن یعنی دبردا مرو دبی بیاد بیجا یعنی تنبونا وان انسانا دا دنافسی 40 سالا دا وجبو ملت کرد تشتك بكناني جزراري بيوا جخرابية بيوا جبيرانكرية بيوا لورا اما بيست ديسا او بكن باك دوي او كدا تكارا بوي اوايا بكن لي او ناي بي معناه كو problem sosyolojik yani realite ama هيا لورا ازبك sosyologa ki kurd ku kefamacı او ka pakeci ki داخاز دکن کو یعنی دما کو پولیتیکا خابدکه وکا بجی دو اجنده وی هبه یک او کو یعنی لگور ایدئال بخازه ادنجی یا رئال کو رئال لگور رئال یا بکه راسیو یعنی راسیونالتر یا رئاله دما کو مثلا رئالیته دبجم مثلا یکتی منگو مثلا شر چک تاریخی منگو ev naybe manay ku pak bebi avayı berdevam neked le ya gring se şeveyn siyaset yani se şeveyn lidertiye yani se şeveyn otoriteye siyasiye yeke tradisyonel yani tarikatı aşireti işte cemaatin tradisyonel lur nahvce tu siyaseti zede beki ev kitu piştaxadidi تشتكي نرخين تراديسيونال ايكو هنا نو خلقيدا جي بها هي نرخين محافظه كاريتي ده هي وبشتاقات دي بيجي اسبر سياري بيامات ويا تمثيل ديكي او يدن يا براغماتيس و بداري زوريه بككب تمثيلك وسايا هم براغماتيسه هم بداري زوري خو فرض كرنا بالراستيا خانا او كي جناب und binin kadro kadroyu kurdada siyasi de hene ben ya çiyetul du hakikati rasti digeri ve ya evin ku buna hez u buna otorite buna monopol ma او دري حقنا يعني حقيقتنا يا مهم ve mruf hez bebe
بیامن او هر دو سرمایه جی دی پاکیده تونه نه او کا ترادیسیونال نه جی او زورداری و پراگماتیزم او پراگماتیزم جی زیده تونه یعنی از کادروین پاکی باش ناستکیم همو به اتیک به اتوس به کاراکترین او که گاوا کتوجوان را تشتکی بیجی یا و او یا جبو کرده نباشه او جارکی همان خواه پاشتا دیکشینن پراگماتیزم نوسایه اون زانن پراگماتیست کاره دستی خواه بده دجمن جی هر تشتی بکه جبر کدی بیجه داوی دا گرین که بکو من کشتی خانیه بر قراغه اوکی yani ev usa halakaki usaya ya seyemin yani ya ku evke otorite ya ku çedber gor sosyoloji klasik ya Max Weberci ya rasyonal otorite rasyonal nerine rasyonal lideri rasyonal deber çi mukabel vaktinde bu az mesele liderliği bepeyim mesele liderliği navkurda da berasti per gringe evji bidaxaza ya valla işte em dema 21 sala 21 de ev dema liderliği Kevin derbas kuya na halk her daim insanın karizmatik digere ev alikari de ku nerinin partiyan nerinin insana nerinin ideolojik siyasi züttürce ali halkı ve vere kabul kırın karizma bu yere ki sermiye ki sosyolojike ugringe eğer karizma çebeci karizmaya usa yani liderliği otorite liderliği usa çebeci de breya rasyonalite yani breya zanin breya izah karına ilmi hakikati rastiye ve çavakup biyamen de retorika ya Mustafa da hayana habaş evdiber evet le rastiye her esası evet yani ezbebi خلاص bugün ev havalin ku xabat dikin jiboku alternatif bibin alternatif Dikkat bir nakin du hegemonya heye hegemonya işte pergringe sosyolojiya hegemonya da yani az da ben tüçid beje eventin çidike ev diçin ya ser hegemonya devleta Türkiye jidiçe ser hegemonya PKK maldı be hatta kari meji percara mali vandı be ev her du ji hevdu ev dikin yani rola hegemonya dış hegemonya da dikotomiye ki ku hevdu dikin xadi dikin ev dikin dve evyaji dve jbir nekin le dem ve wara ku ev kriz bikeve navbera ve hegemonya yan u ancak ve çağı partiyen din dikarın bebin partiyen girseyi alternatif dve noktayı da kek Mustafa Zane nerine min despek edamen çe ev kriyi Kek salim tu baş dizani taybeti de Belatên Rojhilata Avrupa'da ew tevger derketin holê tu zanî kultura totalitarizmê tiştekî pir ecêb bû yani lider îdeolojî partî her tiştê diyar dikirin tayin dikirin divê şertê de alternatif eko alternatif bûn rastî kadro bûn partiyên kadroyan hebû Le ev ne elitar bun yani vaka ev aristokratik evki kadroyun elit be gelra be sivil yani bir rexistinin sivil sosyal ra be kesin nav civat da eko otorite yavan heye eko evki van heye digel van peymani sosyal ev dikirin peymani sosyal ava dikirin partiyen usa le Hollanda'yı be salane Hollanda mesela dikare idare edin partiyen le Avrupa usa eve Biyamin rola pake bi avayê ve ev zêde endaman jî zêde qazançına naxazin zêde endamên girseyî jî çekin li kadroyên ku baş dikarin nerînên wan bizanin rasyonal wana nav xelkê de rojane ya nav xelkê de belav bikin û bi kesên ku nav xelkê de xwedî otorîtenên xwedî prestîjên xwedî îtibarên bi wan re bi hev re tevdigerin doktora, avukata, her emzanın her gundu, bajaru kanda Kurdistan hatta per caran yani endam xwe namzet xwe ji partiye xwe ji kadroyê xwe ji bo parlamento yan belediye ya ew nakin ji kesên din ev dikin diyar dikin eko tikarin eko karizma avan ev yani ez peşeroja pakê bilim
از سرکفتن جوان خازم سپاسیا که مصطفی özçelik دکم برنامه که بیامن باش کوله پرس پروبلم تما پرن دوی مروف بردوام بکه یعنی اویا وکریه. سپاس بو جنابت بو وان مرخامه ده کاک مصطفی توران گوتنه تای داویم قدیم. بله از طبی هم وک راستی جی زانسته کی و اکادمیسیونه کی کردستانی پیشنیار و فکری که یاشار دست پیکد حتی روزمر گرینگه و البته دوی ام عالم خو لزانست خو لانالیز و تحلیل وان باش کو دار بکن سیاست مدار لسر دونه لسر ابتشتكو علم داتين برمد في قارب جوات خو ريباز خو هين زلالت معناه ده سپاسیا که اشاره کنم جو پیشنهادیه وی مثلا ما مثلا دورو دریش براستی ام وقت پاک گلک جارا ده مثلا انالیز و رئالیتا جوات و سیاست هده ام دخوازم بالانس که چکنه جارنا تو خب دست راستی برده آتو داره برایت داره جی کی کت تو سیاست خواه اجبیر دکه و تو دحله تو جریا خواه درد که جارنا جی تو بس همال سیاست تن آسیه بکه تو راستی ولات خواه خلق خواه اتمسفر و کنجکتور و روحیت تو نده برچاو جی تی به کلوبکه تی به کلوبا روشن بیرا جبر وی دوام بکارم بالانس هر داجی به حبر بمشینن ام وقت پاک حتاش دسته مته ام خوازم وی میزینه تک ندن و البته yani راستیا مگش اجل برچاوایه او بار شکستنا 35-40 سالی سر پشتا مگشایه ام ویجی دبینن چاوا که او کدا برومت او خواتا برومت که سالین هفته حتی هشته به 100,000 کرد کت ناو تفگران تویی رنسانس کنو هشیاربون کنو چه بو چاوا کل هر باجاره که از 4 کرچی هبون و توخمه دو به کواسه 4 کرچینا آبیتن بو دنگ 100,000 ام بوه هبی و هشمندی ایرو تفگرن دوزک روای دوزامه و ام بخواه بدلسوزی به برجواندی شخصی و گروبی ام ناوی خواته دنین بدلسوزی ام خوازن جملت خور براستی بکاربن ریه که باشتر وکن که به که ام دناوا کرداد دوی دجمناتیه باوشن و کورتر بکن به سیاست که شخصیت به که ام دجایتی کور بکن به که ام بکبن بن سیاه نکا و بالانس رئالیته و بالانس سیاست و داخواز ملت خواه ام بکاربن باش ده راگرن اوشی نکاره که حسانه لی خوازن سر وی ریبازا خوب مشن پارتی آزادی کردستانه به معنی راستی جی پارتی فداکارین کردستانه یعنی البته او فداکارین که بی ملت مکریه او فداکارین که کادرین کردستانی ده سالین هفته هشته دکرنن و فداکاری رو هم دکن و اف بدل وی ملتی دایی البته ام نکارم بخن عین میزینه ام رزق پرمزن وی کداوان دکرن لی ام دخوازن ام جی لسر وار ریباز اوانی که جدل جملت خور خدمت بکن ام وی ماشینن مثلا لیدرتی و سروکاتی جی اف بخوا نه جی کی تی کرین و نه جی کی تی استندن اف دناوا جوات ده دناوا خبات ده بدلسوزی به خبات به استقرار به بردوامی اف در دکابن ورته پارتی آزادی کردستان خو نفره کی دوز آزادی کردستان بینه اما تمام برنامه خو به کو یکی رو آستنگ اما به هر ماشینن اما به شرجی ببینا لی اما دنیا خو گشی به آسه نکن اما به قرقا دولت ترکیه و پارتی بگیرن مادام که اون دویژن اما مثلا کرده حال بکن به شر مثلا کرده نه مثلا پکه و شر ملت کی فرمو حقی ما بدن اما ویجی ویژن اما بيجن حق ملت كرد و تمام ملت الدنيا چه حق اون هي او حق ماشي هي لايرو اما بيجن فرمو جي كي دس بكن ورم هبون امد قبول بكن
زمانê me qebûl bikin, hebûna welatê me qebûl bikin, azadiya ramanî fikrî bî. Em ê hinek tişta jî dişa bi hev re mêveşînin. Em ê ji bo xebatek platformek, hevkariyek, berek mayinde ya statûxwazên Kurdistanê jî em ê bixebitin û ji bo hevkariya kîn berfirehtir. Çi ji bo zimanê Kurdî be, çi ji bo daxwazên dî ê hevbeş bin, em divê bi her kesî hazir bin, bi her kesî bikaribin ji bo gavekê jî bi dest bidin. Kurd li ku bin, jiyan li ku bin, pirsgirêkê Kurda li ku bin divê em bûn. Divê em bikaribin jêr çareya bibînin. Ji ziblê ber devê deriyê Kurdekî, ji êşek wî, ji mesela kuştinek nizam cinsî, destdirêjiyakê, ji meselê narkotikê, ji meselê ewlekariya jiyana rojane, ji meselê ekolojiyê, her tiştî bigire, heta doza milletê me û daxwazê me divê em li her derê hebin, em nebin ev naameyî, ev naameyî, her derê divê em hebin. Kurdê me 25 milyon takriben Kurd îro Türkiye û Bakurê Kurdistanênin li gor analîzê tê kirin, yani 13-14 milyon li Bakurê Kurdistanê, 10-12 milyon Türkiye dişin. Ma em karin vê ji wela Kurdê Türkiye eleqa me pêrtin. Cê Kurdê ku li wê derê nüfusa wan zêde ye, em ê rêveberiyê herêmî wî heqî ji wan bixwazin, em ê mafê xwesteriya kulturî û ziman ji wan bixwazin, mafê demokrasî û xebata azadîxwaziyê ji wan bixwazin. Ji ber wê ev daxwazên ku em dibêjin ji serxwebûna, ji çareseriya milletê Kurd, serxwebûn û federasyon û dewletbûnê hedefa me lê ji gava biçûk heta mezin divê em di her derê de projek me hebe, em her derê jî hebin. Wê hişmendê divê em bixebin. û ez spasiya Kekê Salim dikim, spasiya Kekê Yaşar dikim, spasiya hemû xebatkarê çapel medya rêveberê wan dikim, karekî pir hêja dikin û divê em Kurd giş li va televizyonên xwe li va evê xwe weşanê xwe xwedî derkevin, pêştetir bibin û dewlementtir bikin, bikin dengê pirdengî û pirrengî û azadî û demokrasiya navxweyiya Kurda. Ev dezgehê me bila ji bo wê xizmet bikin. Spasiya spas bu spasiya temama temaşewana jî dikim ku bi sebir li me godarî kirin, em hêvî dikin ku gihaş li bermenca xwe. Belê. Spas bu cenabê te bu wan nêrînê tê zelal. Îşev xwest em pakê binirxînin. Temsîlkarê pakê Serokê pakê Mistefa Özçelik dîwarê me bû. Bi hêviya ku em gihîştin armanca xwe. Rayên me li vir dawî hat. Spas bû ve em temaşe kirin. Şebaş.